nam zo me flow na me kura me nufu me flow a me ma me fu na me flow no se ne wonyim de ne nya me na me ne wonyim kono ko poku na nya me na me ne wonyim ti obi a me ne wagya na ede na o sa Akoma efe nam na me nyim so na me suro ntimi nka enti na manka anchiro no se enya woni me na nyim enti me nyim dia me nkoyungu enti me ma me mposi Canada o ana me ko fine na 50 cities na me pe bia ka na me se drone 80 cities na me sinye so me nya ba bia me nya bia ka ho na me se ne me ko fa boy di o ma me bi ka ho a na makwa ko yegu enti fezie na me ne boy ne ko dem na me ma me hu ye o mu hu ye na em ko ti boy no woni me ma me do no mu nim se me nyim enti ma me se me nyim na o de ko to boy ni ma Akoma efe na boy ne de o se on de still na o se nyo ne me nyim enti o ma me no boy ne de o anje antu enti de me ma me mo fie na me o ma me ne o ma me suma papa fo bi no mba efio me ga chile ma nse ye nyina eti kuro ba ko so enti obi enti mi ni yonko boni enti ni se ne de o ma so won be hwemi enti etole bia m kwa 10 cd 20 cd no mdia mo no na ya hwan mo na de ma wo no boy ne ma me boy na onyim me no ata we ba chai ngondin ata enti me wo ye no na boy no Akoma efe dan me nya serve ma na Christmas time sia na ma me mo ko nhie mo ma na me nyim di ma anko enti na boy bia o break me e fe no chu na me madam fu bi di nkomo na o si juli o ma me ma anko nhie boy bi break you o break you Akoma na so break you de yin den ta na me fa be mada na me fa be nti o break you de mpese o born o break you o break me virgin o break you virgin oh okay virgin breaker bi anko enti na me madam fu ni di nkomo na o ga say juli nti wa anko nhie mu no ne on hwan ne beda na me say ne minitu tu me ba be abeda me nten boy ne so ba na woni nsem nti oba won nsem nyem ohumi ana ohuru mi nti mi na mi ni di agro nti boy ana boy ne se hwe ana nka di oba ba chiwo de ngobe nya ba chiwo me wa ko flat ama na beda won nten na mi mi silo ata wani mi nka santi enka na asem nchile mi nti enumre na mada na mi so bi bo me puno na mi bie ya na ya ata no o si me mayenko omo hono ne de enwo no ko ka asem nchile mi ata dia wanyem wo no we ba chan ana mi na mi ni asem ko na mi di na chi na me ma me so ato torch no si torch o de enwo me fa Akoma efe ne de enwo esumo na me fa ma me torch nti me ko na akunye zo no ka asem maintenance na on na mi suro no oyi ni nsa na o de bebo nti na mi suro no nti na o se maintenance na mbese maintenance no se on se mi suro no maintenance na maintenance no je torch no di hwema nim sa o se ayo ne hwan na nyim nti o kan man fi no ata no biem iba chan o kan man fi no ono wa na nyim man fi no no a solid torch na be hwema ni na msi ubuzi obi asem na o de torch atu na ni ne man kan man bi man pa wie no wa hwehim Akoma efe so bo mia se an me ni hwan na nyim na msi me on de me ni na nyim mi ntwa ntoro se enye me ni na nyim no se enye mimbo dua se enye me ni na nyim nti ko fa gusua ba nti obu me no to torch ni bo me ana torch ni nyina bubui nti opie ko bae no o se ko fa gusua ba bae o anya gusua ni bi no on so no onu wi ka klenti o so ni wi na no se an obenum na se no wi e ba chai o boyfriend ata wona na nyem onu wi e ba chai wini so onu wi e ba chai e na be se o party ase wini so onu wi wo krom ho Akoma efe mi obesi mpende na mi bebe na hu so onu wi den tama mi ne ti midweek no kwa ene eye wukriada bronya bosume no emua ena ye wono ne de to so edunine 14th December ya da nyame ase won pempenso awie wodi yen aba bedrumidri medi Maa Akos Akoma mu nsam dwumade no bre no so enu nti twebe wo radio no na twebe wo television no ai bomodia na bra se na no ye ne wodi nkomo Akoma efe yewra bo na wie ye
eni o ade mu ode kwakuusu so kai kwakuusu enu nti no bamade na taichuku na ene de besie no ebesi papa e wo fidua yi emu ubenya bia hwa na eye Onua TV na Ferabi 1 TV Osai Chrome TV and also ubenya bi asho Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 na Facebook no bomodin like and page no comment na share na ema ya more stars YouTube no subscribe and page no via notification bell no so ebra no eso you get notified now also what say ama afoforo so etumi enya bi ahwe na watie ene awiye na Big Love Radio e was Spain Adepa Information Center Kotwi Afetia OPD Radio GH e UK Free FM 97.5 manager dache hene ai woni wadwuma yefo no yachiachia mo mafisia pa de mata chimanfo nyina nyame onkoso anu anyamo kase Sanso and Asopa Online Radio. Akoma Pokisika Palace. Now when him and none pay me bayna me tram waring boat to a catch eja wajua. And you won't see a crowd who bets your answer. I remote at the security doors in the house. I continue before the one and you will be able to say, oh, or be anti. Not just a coffee anti them. Ewo enu ti babia onso wabie mu bia no na onso wamayen aso ate Akoma mu nsam Akoma 87.9 FM Atomic Digital Satellite ewo trade 4 junction so make say wonom so abie mu opa na brebro information center ewo Akoma mu say ehon so wo mo abie mu mene mabedwafo eni nkomo kakra na yema mo update ya eno so ewo ho update ya brebia no ubisa me ho asem wo send message na ubisa me na mako na akwakosisa ni ataichuku because yempese yebema amanfo yema hyehe wo mo yepe final results na fe yetumi adi abramo na enigye no aba na enigye no awie peyo enu nti ma mento ma mebedwafo na fe wo mo fa update ya ho enfa my pastor Julius Akwaba Akoma evangelist mema Akwaba ya enna Move ena ukro mo ba na to guso I believe it. Won't ya me wa Akoma Wanije abeja from Akwaba okay your update at the 94 woman nkwen no fo ntinka me nko no fo ana Allah no fo Mako
Obaya bi ba ha ye friend Anita mia na me gina ho e na no fo no patcho fa ne to so no fa Anita to so na ye ayi o ma fo nkakai en kai mo ho obaya bi ba enen ne da wo behra na oyo bi a wanya breast tumor ye no e ba ha ye ko to sre ye titiefo ahwefo se wo momo aye na ma ko no fo ne ba ha no nyame ani mu na yenye ya adwene se we die ye be ye bibia fa ho efise na ye nice bibi so na yenye nwie no nti na yenye ayi se ye de ba na ya be ha ye tiefo na mu Anita da so oyi no fo ne to ho ma ye no in fact na ememe nyina aboto na nti se ye ma ye twia no fo ne biye ememe mpo aboto na ye ma no fo ne bitale ye ho na chess areho na obi no fo no so no na ma de areho ne na pro nti na areho na chess se ye kan ye ho na ye betena ha yesufri ye tiefo nyame ani mu ne ye to ye ne na ento na so mo adaro ma na ye guso Anita bakra wontumi ne na no mpon kasa asa yei na ade no yawo no ya mami she said o se I amako ya Anita mamo bravo mami onu kro woti yawo ne ho no mpo no se won pega ni ti mpo na wakasa a kire ye tiefo na omu nisu otomo ani Akoma ye so yeti ha ye hu se bibi ha no ne no fo ni pro Nisu wasi won pega ne tie nanso ye tiefo omu anyi ya ama ye ya na ye hu na ye nyamo ye tiefo adefo ye ya bo mu mu si yeniye nyame on shiramo mabuaye se ya Anita a won pega ne tie on kasa ne no fo no nyame adaro ma ye chefro ayo operation na ye ayana we no yayana ye kasa yehunia yanka yehunia yanyamo ede ba kra na yemfa nsemani monyam tiefo yehunia yanyamo yehunia yanka ede ba kra na yemfa nsemani monyam Ishmael hospital me pacho evangelist mo pe mo ko hu ye hospital ho no nita ye twawie oda ho ene ye chie mo no ye twam kra na ye mu no to wa ne tiam bra Ishmael me da ho na ye kohwe ye nua ba ye no kwasem se looking at first now buy ye no Akoma FM tin se ni da so na makoma mu nsem na akoma mu nsem atiefo eso Anita wanye ni da so enra ekwe ne no ye nya doctor bi emusa no bi ana se na time of visiting no na me aduma ye besa akọ merpem na afi ye busa doctors no the next year e wo ho se de Anita mo pe na busa mo no de be show bi ano e to the serie be show no o the serie be show no na aha unfa wo kakra maha se de wo se ye mfa nkoye no ene de baye kitin ya be wurade na se adansi ya bono ha se 10 cities yeah cities so tenketen na ma ya na abotati for pe se yesi Anita ba ha na to se ohia sika odi kotwa no fat oba kwa sika no ko kotu ye no yanya fa no ko hospital ko ase ye ko start twa no process ya twem sa sika no be mpredu afọ de na ye hunu de ye na asedan Kenya me se no fo no ye betwa ye twa ye ko wopane ye ko lab ye ko twa scan ye ade afei na se ne ye ma abde na nkofo fi se ye adom afei de ye twa no fo nto da so guso respond to treatment enche obeba fie na update bia obeba fie so ehia se ye de bremu bia no ye de bebremu ba de pese mu hunu ne ne se
nyame adom ye nuaba Anita no funa nke edidi abewura second one no na no so ababekunu no nyame adom ye twa Akoma FM akodedi ye damase ye tiefo ye damase tiefo ahwefo ye damase ye mokase ye no ye no sensifo baby ya no so ye kase ye de ehu obi anya fufu dia koye ye no ankra ose wadani na o na ti ko ose no kasa Thursday na oba na chese na o ma no kwesen Thursday na oba na ye ya atense kwa kudie malenzo se ye adwuma ne hyehyɛ no ye ntanye enta so enti Akoma FM bona manese na me you want to be shata di so we should be na tell na oba want to be shata ensuo na le basa ko dustbin ni ho a na on the issue so na fa no dia ko to dustbin ni efise ho no atwa kuro sei e na atom sei that say the yabo obi tuwo wo ne no e na atwukom sei tom nyame anim ni emebro mayade yetiefo mayade nyame shirabu amen tu bia Akoma FM nyame enshama pa enti na update wo ho a yade emamo enonom se ba bia wo bia no sabre wani agye ede ama Anita wani agye ede ama Akoma mu nsam team no enyina se nyame aye yatom yadam nyina ase nyame enkoso na onhyamo mamo mreye mo nkoso na mo moaye ne enso yemfa emoa afoforo bi na sedie emra obibia nso enimedin ede Maa Akos so say your first story no eye Piwak Natural Health ya with the 3P Galaxy Mission grow fine mojadro awiai wonom na asoya senia ye the first story no bremo na no ye ne ye nua baby a ye friend no Agnes Esiedu edi enkomo na enkomodie mu no na wo se ye frɛ yewra ye friend no Kwaku Owusu no kwa ye friend no Kwaku Owusu so okay na che say Anita pictures na okay edi twaguo no Anita pictures na edi twaguo no eno ano no enti ye friend Mr. Owusu amokasa meba esa say Akoma FM Agnes abetna ha eka no bebre wo ho a enokra bia enim ma ene waba na Major Owusu me pacha ummen Mike na maye kakra na yenti wonka na pom to say wie bibia boko de yo ene na ubeka ye ka say Mr. Owusu a Kwaku Owusu oye hwan Kwaku Owusu a okase fra bofo na me ka say okase fra bofo ababa wa odoba ye no na ye friend saying Agnes tuya Akoma FM Augustina chia na Augustina na odie no woyere ana na odie no echo mitimi kasa mira kasa Kwaku Owusu ya bele na kasa me nam trek nam koshia no kentampo na me de person to na nim na wo so tiase ye tebele no ho no mo ana fese nyi se ko bae na me se sa wo ana kama be no ho ade o ye no onyem no doctor kentampo so no bata chima doctor birbia okay manuska man ba doctor le manuska man ko to no ma bibia Akoma FM Akoma FM man top mo bibia do toto mo bibia do ne de ese be ma ye de ese bibia me ye ti me ho no ma sabe onyem ye ko no mpene onyem ye no kasa mira na wori ko to masoro ba ko anim se ontini mentena na oyem ho ade abide no ho ade obina ton so bedi bi bidina tam so bedi oba mesia no wase de yin bidina tam a me ye no ho ade na bidina tam a obedi me tuntu so betum bi ti masoro ba na mama Akoma FM na me ye de me ne no me ne kasa kasara na wasa ka chem se me ye no ho ade obedi mi bi wakọ ka chem masoro ba kwa mbon ko busa no
na mkoko busa no say no kure waka che na aware sem de obi ka che no ahwe ni ya be third person na o say sa mate no wo a na ko ja no ti me no ho no mo ati me ne December January na 4 years aba mo prensa pe o African tampo aba mo prensa pe ma ye aka che de se o mra e betena no do na me mani ni o se me nye no do na o betena me so Akoma FM no o ko no mpere no to ma soro ba na nimu no na me ko o ko ma se matena na mtek na madam ma soro ba ka kire me se mate no stay do ya no ye na me ko to abusun anim se o ba na be stress campaign aware no sa adwuma se no ye de o ne me yentimi ntimi na na hema na ka kire o na hema na ka kire me se be nyanto o ne be kasa o ne be ka o ne kasa sa no ye no sara me sumu no na me se mate no sum nam sar obi from picture me dem eko family de brem mitimi hu family de brem na me fa de o de me na me hu obusu Akoma FM so what ya manu ba ya ka hu picture na fa man na fa me te o be se bodam ana se wo mi nyum ba ko na me se picture on tuwan ko me it say who January me had da ma no ma had that 2 years amount aso ma sa had 2 years amount aso first January de be so first January 2 years na so and also me had damn na sumu na say for picture ne breme wona na hema mo ya we say over picture ne breme na de se me breme busunya no na say bia me sere fro buo na de se me breme no na me fama mo na ye ntoye no say o picture no fama to de bi o frame no ba ka che say o be do me ko do so kumi picture ne ye fama china na me de me na me trek ya nti ne se o ba honom o be no say FM fo afre me mfa na so from so me no mo ka se bia obi frɛ se bia wo mfa no do ko che ya sorba ne se o de ma ba ha sei tinana mo ba bi na mo frɛ se me mra no bi de ma wife de ma ba ha sei enti woni tua ankwantena aputuo ja abofo ya wo ge bi o sa wo yiri bi a woni na wo sori a na wo to no ho to no mo ba any ade wo star odi no kwatena no o first one na fan transfer no o ba honom o ba ye no na o se o ba de ni jan fa ofura o hu na ya o ne no ma yes ento hu na o pu na kuta na me ko bo abusu amana mane o ba na busu amane se me na jai ento makofa bia o hu na o hwe na wanye de wa pu na kutia na ko na abusu fo ne kasa ye abusafo ne kasa ye no ene no ano no ohunu pina kutua biem enti ono atuya no agesna tuya no brush ene watete ne wapempam na azasawa ti oba ono gande me kuno ene wa da tete ho aye na azasawa de nya etnawa wakeka sie ni wanya muya no azasawa muya no nti odina tam de na me ko ba abusua mane de o ma no wona kwa no wona ya o ma wona tam biem wasu sense ne kwa na mane nya djuma eno so de oboa obo ya mekotunu bedini no usuba ontie mama nka we nka ho nia waka yenya because wawai wakwa hene na oba ya hasen ye ni agro enti sa wohwe na sa wode wasam oba na wasam no wode ba ne nya no kura pa oba bi na teda da na dwuro ho emfama ha fa ko ba bi foforo Akoma emfama ha because wona wode asam no aba ani ya ana ya fra be ma no nim se be ma ne mana ekura mumra mu kakra mam na ase mi kokko ya pai ya fra be ma no na onim se be ma ne be yese memme binu mu a wo fra wo mu a wo mu di hu nti wo mu ma no ana because ayeme nwanwa wo ba beto se be ma no wa wo dwane like wo dwane akwai wo ye den wo na de be ma ne ba wo na de be ma ne ba ye me ba adwuma mo nom na be me wa ha wa ha wo kwa mi gwa me de nansi mesaye mi hu ne se o si be me wo twetwe sika yes enti wo twetwe sika no die na kire se be me ye jan ma ne ko sensi ya wa me ka se yesu me yimra de ese ababa wo we kasa wo se wo tua bribe de mama no akura busuafo enti sabe ye jan wo ma wo ko ba se ye office no wo be uniform fundo e dia to ho enti na ye nka enti na wa so okata chiachia me
Mo ni adwuma. One or that one. You say the whole my story. Who papa na Meba, ana mi jina ha, ana mi yesey, ana mi yesey, ana me na afi kwa de wo be meba mpo yare o. Ana mi say around higher ma. wo ba yare say. At once ya wo ba yare. Bro Facebook and I know. Member. Send your sisters be kasa ya. Send your sisters kasa ya messages mi nya ya. Go for your papa. My wife material. Ebi kwa si afa na mama no. Me nya ko ge wa ha. Me mpempra mankrofo ma. Wo sia na bonte na panu ase ne pe. Se me be kan de na ma de ne oboa. Ba se ni se mo kare to ko fu. Se to ma sum. Awon ko fu ni se se na papa yi. Papa yi. Adu na. Anye ne be ka papa yi. Wo se na me ka se papa yi. Oba ya se ma wo kan ji se papa yi ba no be kire mu yiye. Efri se de wo ka no eye ma adwene mu na. Se wo ba ye de wo betena fie. Na ya se wo sika ni ho, ya se ya ma wo nya aduma. Store so wo fie. Ya se ya ma wo ntena ho. Na wo bu tuna ni ba kokura. Dama, Facebook live. Mena mpo kan ka mo se metama ma ba ko no. Back May 7. Metama. No ba bia ni asem. Ba bi ojina bia wo mra. O wa he. Ye kan no kura mo se enye. O wa he bra. Wo he me se wo mra. Na bu suafo na wo yi wo mu nya boni aye no. And there was wo baba ko. Ai che wone ma be 10 and now be 8. Brother be you. Akoma it is a Facebook bra. Ano dina tan oba tan tabi no ha. Brother be you one be me ya ba wadwane. Ewiase hu. Jaye ewiase hu. Me da me kan yo. Me si wo ba we ma ko. Me si ba bi owo bia me ya be sa akofo na ba woni na wa ma ye de no ba be tena Na ba be tena se. Papa ni kasa on kan ni na. What me twitwanto ewie nyane mfa ba bi mfa. Na ga se ya efe no ma. So woni mfa ba ma. Eti me amama no ya fra mo amomra. Momra na dia na kan ko so mu so na dia adimu Mama mako za ana zo ko be charge ka tu ho say mama na charge ntano do mama na charge ntano do ma me obaba bra Maybe papa fe wo ba na wo be cheche papa yin se maye because some no yen tiase sa de no was na chese wo sheda na wo pese wo le papa yen ni wase wo yen den enti bu sa se papa yi adadwuma be nko na oye wo tumi hye wo nko wo busuafo afunu mu mma a wo ye bone aye ntumi nka wo ku obi wo ku wo medehye wo ku misika ntim ku no na ya me pa cha wo papa wo betumi asa ba ma yesika biem papa wo betumi ma me yesika biem okay ntwen yes ye biem ni ani do o ka se me se me man sika nya adwuma no ene se owo ye no na me se ka me kwa no ade bosom wo twumi me kwa no ade preko aka ho na so wo ye kwa na nyini dia na me sada na me tu bedina nza wo kwa ye no ho ade no mpese obeye no ho ade na tu bedina na o se tam ne akwa na nyini na me sada na ne me tu bedina nza Akoma FM no anya bosom nsia kwa anya bosom nsia na me jaye na akwa no hwa wo de kwa ya adwuma a o yare da me ame so ndakwa no ho sene a edo nyina me ma o sika ye na ma 1.5 1.5 na me de ma wo so minini ka se minini jade 100 series 1 week na me de wade atoma ma wo batum kitampo dwom ho etimi didi matemo a odi matem ya am se tobayre man na ma tobayre na wode ko tobayre man na to man ko me to enoma enna me ko kwanso kaje gihene me to na nyina de brebe go isa de me no ta we man to man konkonte na man to be ma woda Akoma FM konkonte ni man to be ma woda
nti mi nam trek na me yes wo ba mo me ne 4 years ni what na ba ho mprensa pe ma ha daro ho na ote wo me ba ho no mo a me ba ho no ma ba ho no nti mi ba ko na me se me be start adwuma ka se ko na oba no me ne ntena no e bi no ntoko afro no oba no na na jaya na na da so ne na jaya ko na me ba no ba no aba na me ko na ade asa me ma da na ade asa na ade china ko na me ko ye me ko duru ho no mo a afro de nkura boys na me no mutene tokon na me firi bo na mane se agya makwa se ko so na firi so man na machira ni firi na o ne ye kama no abi o ne ka me de bonum firi man se wa friend so o mara onum tokon no firi so man o man me telepon so me de man no wa te ho diska no no firi asoro ba ne ka je ne se me so o mara no friend so on tokon de a ene on tenase enti me ano be se okọ to bi diska bi bra me se on fan to me ho 15 million se obe buska epuru ni afa skina ko to de krawo ja asoro ba ne se akwa bi na mpa me hwem pa mi nyai obe na misum ba ma bi skina na firo no farm surrender ene me nsere ba no bi Akoma FM ti bi wonu ko bo na buso me frame firo na se ama ba bu me punani afa me ko be first call obe na me bi skina na firo di wonya dey on fuma de mre me ne skana nyame dia obi di bra me na wo na me so fa to ma me ko fa to ba bi no o de fa no frɛ me firo na so firo na so twan tro se o kan firo na so ko ayi on kuro ampoma no sa mama ka na me firo so me bon sa pa frɛ obebu me punani nko obeyiska no obi di be jan so fa to ho ma me no to ba me so be na beyiska no firi ho no ko to patro se nye o ma ha da me fi ho no mo a Akoma FM ti boy be fira kwasi wona gi patro no oba na wo bua de na wo wonu tire ye nyino no nko da no da ko pa wo ka se enkoda ya wo maka ho tete carpet nti mo ntwe nkoda no nko gwabanti ya e ma no no wo ko pa no na eno se na me anopa me kwa asore na makodwera wi me kwa asore na nkwan di ho agoro so aya mato ani mo tante ama ni ani mo brand mo ties to ani mo agoro na me ya metanya hoho nti omunu anu mu agoro me kansa mama skan ko amsa ase me kanya bufu me ba no omu no mu di ho agoro wasa ko heme dem kwa dem am so wo nko na me nko Akoma FM omunu anu mu agoro me kansa madam ene ya obo me mama ni skan ko a do ba me aso dem ho no so ani ena me figura na me hende series ma wonye ye kaskan ko na me ba ho o diska no me ko asoro ba na o da ofie wanko ana edua me musu wanko musu ko piwa bi tena ya antanwiro no mama ni ska anya adua no me musu to praga ko to adua na bedi ti musu musu ko to adua ne me bra me to mu bra akora no wa ma akona ne adua ne no anopa oteto ana eno Akoma FM kraso ko na mjane kwai oboni ti a wo se me simi ma na nya adwuma de a ne mo wure kura obebu same ti obo hon motimbu ni ti no aba obedu 3 days obo se woto no osane wi osme miskan kobo obo nti 3 days o free ho oba obo ni ti fresh o ha 3 days obo se we dey osane 3 no oka miskan kobo ebi am cabinet kam eko de nko ekobo emane kobo ntima na matua ne ka tama onu free ho nko no obo ade che otimi ko onko memi free nko ukore bi am ko meko no osane 3 no Akoma FM mo ko busa me na o ka so ma ne nya adwuma so ampa me se akwa no swa afi no metu na afi akwa nya busumi nsia na onya nto boase ma akwa no ho nsene onya nto boase ma akwa no ho nsene na akwa no ho nsene asa wo de ko ma so yare da me ame so eto mo ka na do tu ofiro na frefiro na firo wo adwuma friends omra na so ameka me ne nya adwene me timo 2 million 1.5 ho no na ko so crate say me kwa me kai me mo se so ya adwuma no ekosua na ka me na 1 series 15 series uto kosua me 1 million 1.5 uto kosua create me enu a 30 series Akoma FM Akoma FM 3 million kwa me da mama mo pressure yi uni manage ene me catch uni manage obi obotre sane ne 3 days de wose ma catch mo de kura tu a obebusa me ne mo wure kura tu obebusa me nti na wo no wo sa ade no
na maybe now say okra say okona wo for wo frɛ ye no oni ho ɔde asɛm to ya sɔrba na mu no na me se me kɔtrek no kra me se okɔ pa kura kakra na man 3.5 Akoma FM nye cash ka okɔ 3 million no so okɔ pa hɔ de na me de ma no otokɔ no bosome na me ntene nka na me kɔ bogu yie na me fsene sika ho 100 cities me de ma no ebe na mu sika na sa me sene sika na me frɛ na ho me kɔ obi me frɛ na abusa no sɛ de saka ma sene sika na saka me frɛ from anya no me frɛ me du kumase frɛ from anya no me frɛ me ofo aba ba ko tete mai na me frɛ ne sɛ onfo opa no mama opa no mani mi onfo opa no mama me na me frɛ sɛ opa na me frɛ opa no me nya no sɛ amaka sɛ oba ho bosu mi ni ma frɛ me tene nka ma Akoma FM na sabe ka na saka me frɛ no opa sɛ o ma ho na me sa no opa sɛ me frɛ mi sɛ bi ahwɛ akura ma hwɛ me opa frɛ me na akyi no na atwe na opa frɛ me opa frɛ no sɛ o so o register bo edi power baabi na so opa na antwa yi sɛ okowu yesi ana ko ibi sɛ me no ko mbubu same me na ko mbubu same ene okra me sɛ wokɔ ha nti wanyɛ dɛn ene oma hɔ nom oma hɔ na me sa amate di na atwo bi ma na waba oba ofram phone so a de be nti ana okra sɛ Akoma ko FM pa hɔ nom na wankɔ pɔ no me yɛ dɛn me hawo ne sɛ okra so ko pɔ no wankɔ pa me hawo ne sɛ na me de woka kyerɛ me no woka so ko pa no wankɔ pa me hawo ne sɛ ade mpran ne yɛ twe no da so adachi na ofrɛ no sɛ na de nkomo na no nam ko di a me na na tete mabra bo saa na so na na no kra no fi sɛ wo be kokoko me ni me nua mu so ko kye won kokoko man ko mo fom no ko man ko me ko kye a wo no na me ni madam fo me nam fo so kokoko kye a fi ro kra no ye si wo be mu kan da mo nya yi a me ko ayi ni bie wo na me ni hu so woni na nan kra no na nan kra wo hene me ka kra hena me ko na kra ko man bra na wo ya sɛ kube na sem wɔka no wo papa ka sɛ wo pekube ato 40 na me sɛ na sɛ me nyini sika na me sɛ ase de ɔtɔ adam tim nyini sika na sɛ papa na kɔware ba foforo odua ma ne ma to papa no mfi wɔ mu na me sɛ me de mintim nyini sika enti me ha no wa nyini sika na kyena bi ya masana me ka sɛ bi a me da de ama no ma yɛ de ma nyini sika na me de me yɛ de gun hɔ na me de me tu me ka kɔɛ na ba kase me didi papa ta na woni so ade kura na wase oto ko akro o ede o gini fi o so oto na 14 Akoma FM mi kase bi ase mi ton ma no mi yigu ho na o sa ko o se kama o se gini sika na mi timi gini sika ma na nyi yo papa ska mi nyi o peska na o wore oba fufuro o dua sa no ma na yi no ne oba ba ko ma no oba tina kan de se mi si o papa nyanse de wo na opan do probe na me ne wa me masi me ni so ade kura masi eto ko kasa asem na kire madam waka bebre but yen hwa de ababa we ya tua yen hwe su esu bi ekura no because enanu a obetna ha ne se de first de oba osika ne nsam no wan hwe ya obedi se de nim de enti a wadwane ba the fact say wo wuru se waba no onu akasa adwane de meaning say onu se no kura bi ebeden de wa ha say ya like minim subai bai maminusua na wo uni ne tren fie say genuine na ka fa 4 years na me hoda before obo hom presa pe abofo about 3 times pe me ensa pe 3 times ne ho ano me kudwa biribia anti kwa me ko ho no subai bai ni su say be fa no me bisa de say won kan ne haw ne ema wo mu say ebia de won pe am de na won pe na me so ka de me de na me so me pe me ka jese Akoma FM ni skirt intentia me pe no so wate me ko duru ho no mu a obekwa skirt tetia singra ayi skin ne he no skinny stretch na he no na yi ka jese ade am agreement am no ye no anya adwuma me pensha so no se wanya hya so ni o se wonu ne kan ansa no wo ba wa ma na enwura mu ansa wo ka kire no ti wintimi abema we di mintimi no so me pe no ya so me pe ana se me re no me koka wasem ti obi a ana wo de me ka na me ko tro so ni pa na etu aka na ma me ni pa me ko so kire akotro so kire no wo etu aka na ma me so me ton no ma ye ni so pe ka sabu ayo gbogbo ho no na
metim mo top mo ne yemi yenu 50 series ko ya aduane no utim ko di dwaba wadi dwana ba wie no ono aduane fufu adu asim ho no mo a na obekoto na de nam so medie no bobu sa de odi fufu nzu o se de nam so medie so no fufu ma wa anwumere no wa ya aduane wie no obekoto de nam medie nam sa na wodu se wunni a aduane mi nkyira aduane bia ebi a pese na mebo do be de medi adna sa pese no fa no de obe no obe de medi bi mi tombena si ho e ma akora no tombena si ho Akoma FM lotoji mi to onka ma akora no wo ya sa ko onsa akora no o tete do ma akora no onsa no se de oni akora ni wo beti lotoji no salak no no ma no e kama no pa wiam so e ko agona no di na se tombena si no onka ma akora de odi be fa yi 5 times ya 100 sa me ba ko yi 2 cd odi yi 5 yi na se store no be ko fo me kan me kadi agoro me no ba pampers me yi ma me nam nyina me to brel san like yi konku eni yi pampers no me am to de ba na me kadi agoro no ana che ya ni boss ya ba ma ho na ni pa guo ni Akoma FM ya to di nkumo na no dam na ko dem ka se me ka se dem na me ka se oba de se mu ne mfrɛ wa ni ko se do wa no tum respect ho na o ka so wate no do free one obi edi nkomo na oto din tibi o dem so ebu o so ne mu na ni pe gu bibire hwe otimi trasia bia 9 10 wo ko dware wo wura fie tare hwe na o de tie ni mu ho no wo nyi nsuo wo so ko fant me twa ni mu wo fant me twa ni mu na wo de o da be yi nsuo ni pe gu na me ka je se oba wore fo do ni pe gu de ntwa twa mu di Akoma FM enye na hu papa se ni pe ma be dey eno so na kan ho do fie antimisiro ma me hu bibiem na so wate ada che sa adwuma ya no sa yeye ene ya me kan bu anfu a man kasa ene 3 days na me kasa no ho ne se ka se o mume ene o se me pension so no awo u shia no wo ka chen se o ma sen me kan mo man so o wo ka chen no o so kan chen so ba ko ono so ne me man na ware ejai onu me man na ware ejai na mi nu wari mi no ji Akoma de FM mani kwa no hwe no foma dizi no akora no kanaka no hwe no so no ha kam de bo so hwe no papa o so kan chen se o man so oboa oni ne tira wie ye no kran san no ba be wo se wo ma no aburu du ngo twekura woni ma ben de wo na wo ba no obeto akora bi ho no o to akora bi a ho wa ma hwe ne ma no ma ne bi me ba payin no 20 years no me ba payin 20 years wona hem store no aduan ko no ma ne bi ni no ma akora na aduan ni owura ho yi no mo ndomi sadi wa no ma no obisa mama na Akoma sama ka kire me no obuma ko homa bayira no pa ne body no papa to sumo no wase ya no benwe no obiwe eno sade ya o so o mami o no mami dia me na me to no ma no wona me papa de jame nti sade na enwuro ho manyi no ma bi o so ne oboa aha na obi frem phone so phone to me hello me numa me tata koro se ne pakoro to se asoma ga ne kaminti wontie bi na me tio no wo ke kanse hunu na o tumi se guro store ho yi no ma bi ampe bia o pakoro no tumi no se ne oboa mi na me hwe ade no so wo be yi no na o ma me de a ene me ma nguro onyi na se so ne akwa ne kwa Akoma FM omu wo wi aduane no na o sha akwa ne mfa na ono kirifuo me ba no kirifuo na kwa na ne kofa ne fufuo si so na pesi si so o sha nkwa ma no a no jesi basa na mu ka kire se won hwe ni na ba no mande won fa ne se ono re mba ne ba na se won ka no afiso ba ka no wa pa ho no mo me to no mat man se onko pam ma akura no na ka me ne ba no ene ke betuma pam no na yansu no ntimi nyede empam ma na nyi to ko no pam ma no a o se ne be fa ne ba mi nim hwe mi ko man fran ko sku na kwa no sha on ko sku be fa nyene on ko sku dada ena mesumya no ndate Akoma FM obi a wo sika wo de man nso ne di o se de ko jesu den se no me na ma no 1.5 den se ya me ne ka me ne ja no sa kwa na mitima ko mo ne no ti week bi na ma sene 106 ama week bi ene me sene ma na me mo na me ne o so ofra anu se ne sa aka ole ne wo san ba ko pe office of krom odi en dai obi anime
osu di nya de nti uma no kwa no obi ankasa ye fresh ye ebi obi ni ne kwakasa wo beka ne wo ye dia chenu no si ne kwa wo no obi ani nkomo oboa oboa obae no na me ka kire se woni me banu na boy obae ma ba kwa me Akoma FM na me ka kire se wonu mu ye so mu ye no onyai na wonu di agro sa no a o mu kasa tira na onu krama badi agro watafa wa no ti no mu nye free sa bu ma ho no mfa bu ma ho me kan no na o so wate sa no wo ye tada makura na me soma so ano no o fu o nu fu se ade no o kan se o kan na bo ne ka kene se ade be ma onu be ma te o so won pende ye nye de ye fa nye no o so jawa sem eye o ma senti na wo ye de o ka wudi na chie no se ya maka be ma so won pe no ana do be ye no Akoma FM ahaya Akoma 87.9 FM bema no enua wa se mane ne nkomo kakra obapa mo ha ya pom te se wie oba iwu ni mo no oni ne san kakra da ni suban te se bacho ni suban de me wale me black na ye no oba no won ka santi a me na me black fam ni de won fa bo nya den e ma no wo ya ade a na me black de abe ka che ma ko ye de maka sa che na no agya ni kunkura ho wa ya kan no agya na dade no me wo no na mo odwum market ye minim na me kan market ya wada enti mo odwum no bi frem ka kire mi se Akoma FM fikin tampo aba de abebu ni punani no afa na silinda ne sire ba de e ko na wato petrol so ko hifie no na me se na nti otimi asa me bra so so ni wo ne ba so ko dwum ne ba no hair store no ko dwum ne nti wo ya sa eye ana mfre na me fre na mbisa ro sen eye no kore timi me ya ma du se me be fre na no so ye de e fre ye na me se de ade na ye de wo be ye no wa nya ade wo sen a no bla mo be ka na kore na mo se gumobo na me se de no kore ne be ka ye se ye de egu ye bo me bla de nya me de me ka kire na so de nya ye de me ka kire me ya wale ni bi nti ade ade ya me nya me de me fa nya de e ma me bla nya de Akoma FM ye wo ye ne enye na se ya ka kire bla so ntimi wa me o mesum me na me se na chasa wada na nya de wo nwale ntina wo ye de wo ya sa ade no wo se anya me kan na me ka timbo me bla ma ne na me bla se ni picture won ho to ofo ni picture me le no nti picture na o fa me le no o se picture na fa ma ne enfa ma chi no se picture no de kwa dan wanka o so fa ma ne enfa ma chi na so fa ma ne enfa ma chi na se ho o se ya wo bla no odi mi di agura me na bodam me bo ni dua woni chi obi na no so bia aduabo obi na no bia aduabo na me so oba wo wade na o pe be ma na obi wa no na duabo a ya fa nya dai enwale na ba me na bodam abobo ni dua no Akoma FM bodam no so me bo ni dua no owu a na me din na ba ko fini so ya dai adase na me se ni kwan so ya dai wo ka sa asem no wo ka sa asem no wo bo ni dua na din ba ko fini adase no o se ya ko fini ana o mteni dase a ana ni nsumu ya de nsumu beti na me se ni kwan so wo ka sa asem me ntwa tonto no so da ya me no kure nim ana me obuade pa o menyi ni se wo Augustine Chia ebetumi wono obi wono da no wada sorry no wa sorry da ku pa woni ayi kwakusu enya ntokwa yesa nkura na tete be carpet enu kwa na she da bufuo carpet no be ka kire ana onu tu bi ka se wo be dai wo be bodua de wo bia wo wu ebetim nsuru mu adase obe ka kire na nka kire se me bra wanya sa won so no adwuma na wo ye no e na wo ho ba no ho nti so wase nkura na yesa akura ayede wodi ni ba o mu ba bontra ayiwato ties wo ho nti mo betima adai ankura na di agro ho obi akura so wani kuma wo mo ma wo na nti wo mu di agro kwa na da eye ana tv nsu bi wani nti ni kwa se wo yede wo ma obufu na mi kura mi wura ka chense ni kwa se wo yede wo ma obufu na enfa wo nye de enya asem se wo ko na me yede ye kan se no gyaye eti sister ni de ma duabo ni kum ni dama asem oni tirim silinda obefa ko mekum Akoma FM enya no wo de ko tie sifom enyina o ka kire kwan o ka kire me so obama wan roro no abodam aworo no so oye dan se so friend phone so no amfa na me so friend so no amfa phone so no amfa se wo friend phone so a abufuo enu ntoko na ye de odi hia no wonsusu no wonka saa de no enti na wo friend phone so ye de won fan ana m kan se kire no enti silinda na obefa ko ye no ma mimi dini eno ayi wodi me number ye de twiregu hu no de mannequin tampo car na de besi filling station saa de nso abofo nsuo to fin so abofo nsuo 20 mi anka me ko na mi wura ka chem saa de asentimi nya de akya Akoma FM Akoma FM e baaye
nti ye se efie no ye bra ye nua wade a wo ye oba kwa wade no bi ni kwa so ye dey wuti tia ne form if se ne ode be ye obi no obi so nua wo kuma so be dey e be ye obi nti me dey ga ni dey na ajawusu picture no fine na menti ase o say boni ben na waya na wode wo picture no ko baabi akobo wodam obi a wona ne wo ba ontimom dam obi wodam ka na wo ba ma wayi kwate e dia to so obonten ka me fufu na ka bom dam ontimi na de ya ne say okwa asore na obefa picture kotre say na buso ne enemi na ko sane dem Akoma FM di okwa asore wie na okwa aseda no de de be na akwande na obesane ho to bu sirin da ne obebu puno fa aseda no ko ekọ no we de baby picture no onu picture no ko ye na me ka kire busafo se fa de se kira bo ho ne ja no nti ebe ya onye dey onfa akura no picture na me de se me ma abusuna so wonyi we ntobi on toduku onya be ma woni ne ntena onfa picture me na me sa de no to na ne friend se onfa picture na mera na se o de ba ade che me so ni pa mo dey aba ho ebe si na picture na so onfa ma na menim picture na onfa ma na me fa de se me de brand onfa picture na ma na se wo be sum no so ba ya de wo dia ma na fe what ho afi no no picture no aya Akoma 87.9 FM Akoma mo nsam dwumade no eno anu asogu so awutie August na chia wono ankasa ade nikunu se wo meja ye so wo nya ye wo no ye behunu se wo mo ntam tete kura ansa wo ba ha anase awade na da so eginemu eno ode aba ha na ye fra bema se wukuada me wa ha meba na bema ye ba no ni oba yi tie ni mu ho twen se brebe so na bre so yo ba no je hon wadwane eya sabuo ene na madam mercy upon ewa tete du kwa fe na wo so de ade so de pa na de to manfo anim se na kia track era registration number no AS 9231-14 AS 9231-14 no ne de ato TV no so no na o se abrante bi e friend Steven Owusu ena Steven ba ne ho no se madam mercy wadawroma mewunu se wo track bi si ho na so say ya wo fa nya hwi de se wo de mama na me de kwaye adwuma anya bia no sika kakra beka ho ama wo so watumi anya bibi na ja me so drobani menya bibi ene mabusua de akwaya no ene ma me mercy simate anya hwe Akoma FM edikia tracki akwaye adwuma na he ena so se wo de kwaye adwuma ebetumi abo adwuma no beko wano ami nyina yensa ka bibi kakra wo no semeko medikia tracki beko kentampo ene tachiman amedi akwaye adwuma mami age Steven Owusu no kwasem o ma ne de ka no ekoi me busuminum kotoni ma busuminum afimo ya wode koye hey enene ya me de wo ma ne bobo mu ne fo ne nko ye ntene nka si wo ka ne wahene si wo no ankasa ni padua ne wahene fala abrante ni foni ne da so no Akoma Steven Owusu ni mfoni ne da so no eti baby a wo bia no abomode aso behwede ama me wo benim obi nkasa Steven Owusu ye kronfo wa fa ka no no de adwane ene wiase ye hu bibia betumi esi enu ti madam mercy se opeso hu no sa brantie mpoti ase na fa ye hu ne ebeye ni nyina no fala anya de a wati wo bia enka na se de wusi hu no track no se ede TV so no ne kala no Army Green registration number no AS 9231-14 ebian wa hunu ka no ebian wa hunu Steven Akoma baby a obetumi de ho ama ne bo ama posifo aso ye bi e benwo enti sanso obetumi afra ye ma mercy 0544 822 867 0544 822 867 05 44822-867 Madam Mercy se wo buan me saka ka yi anasa branch yi a asida PSA pa na ode be ma wo enu achi no so yewra bi e frɛ no Emmanuel Kombian ono na Kombian Clothings eye no dia na wo se ne nua be ma ketwa ne di ade Emmanuel Conte wayra edi a yetade frɛ ne pa eye ima ketwa na abrantie ni nua ketua wayura bronya bosum ya ye wo mu ni da na to so nkono 9th December ena ni nua imaketua iba ne ho e wo ba bi otonton eniema no
na one na tete wa na okra ne se ne okọ anopa no nkunu wo afei okọ ba fia hirabasa wo hwehwe ne nua ba bia wo hu no wako tokro mu entwono mu mantwa ba bia imaketo di agoroko bia wako ho na nso so okwa enya de a ne nsa etumi ato ne ba maketo yi so de fie edu enson na oye ni patuntum wonu a wonwa onu onye tietia onu a wonso ono nso onye tietia ono ho na womote Boshan Ampame house number plot 24 block 111 house number plot 24 block 111 Boshan Ampame eho na wonomote adawroma eni de kwaso yekura yensam achichide ne kora bomode ane boa ye ne yensa enka imaketwa baby owo bia obi a wani atwa obi so wo toto nani kuro te sade asoma no na nsesa ayira mese wo ada no bisa no wayira na yentume emu amabusua no wo mo ehu onde hye da na oditi yenye yie wonso no ene gujemu yi obetime de ho ama ne ba ma posi fa so ye bia da ebe wa koda no efoni ne da so no very nice boy yeba yenana ketuwa yemoa na sese wiase ayehu ebiasa yehu o ni sanka krai enti no what ya krai nka hu no mpupu ye bi wo msa krai bi ni number bi a bomodi ane fra ye 0244 806750 0244 806750 161822 0208 161822 0208 161822 imano kombian ya wono na kombian clothings ayane dia say wo bia benam oso amanensa etumi aka nenu aketua ima ketua no ene ejai aseda se befu eba wonu wabusu nyina ntimi ni wie na fi next year akona wie ye momwa Dr. Gbadema Herbal Center Dr. Sobomodi Anebre na ene yemfa yade enkrowura de year 2023 Akoma FM ensemaranko enu nti no Gbadema garlic mixture prekasa lime natural herbs ene yade aye wo bia ubo ho be free stroke anase wanya bie wofu ena ye kaposisi kafro yade furo mepachi wo bomodi a na enu no Gbadema garlic mixture no ebi na ubehunu difference pa big man capsules so ene Gbadema ko capsules no be ma wabo dabridwo na dob na da wudi simu na ko mo ayemre chenka busos wodi eno no be Gbadema ko capsules no etumi yam tim ena afei koko no Gbadema ladies capsules ema no monfom sebrato na ensiesi akosu kumenum ho nyedi congestion powder ene ne capsules no so asthma ntishiwa yade no wonomu a edwane na amro mumrika enka wo kan shi drugland international herbal center abenya bia shaman equus pharmacy reduma pharmacy nyana kanation ka so your tribe of Judah bomodi na Fred Dr. Gbadema e was 0248288788 0248288788 top chocolate spread unya pano na bomodi na miemie bi na de fefem sa na wudi a obosa wodo katema ko dodo mu atwe utumi se ade na ko de dem top chocolate 3 in 1 chocolate 3 in 1 chocolate drink no cocoa milk sugar bibia wom dada de ohia ni so hye tu Akoma breakfast no are you ready for 0243033033 0243033033 na ema wonsanka pe 3p garlic mixture massage to mwadro edro ya fa bibia nkasa edro wensuo nim ena ya fa so ensi jaso de ewon bia eye natural ye de one garlic ena ye 3p ya su vitamin C yade agumwo enu ntire ebisi immune system no pa pressure was so wa yasna ye on sugar was so stroke wa asthma ana wafuna ye kapu jonso tentem wote yawo eye 3p wo benya bi wadane ba mr colonel capme Akoma angelos wo benya bi free p work natural yeah 3p coffee by was 0248928824 0248928824 na ye bi frao na ye bi sime misasa woni be ma bi akodi moja fra ene wodosa na ato da pa odenu atete ama hantemo mese wada eye duabo wayare wako hospital senior hospital yade wako asofo so wachinchire yese honhom yade mese wada konfo ye bi sibra no hwema wo bi abo hobosia na so ontua wase da dis o twena bo so na ye bi fa kwadan no on frɛ no
Yes, obetum ni ka music wo Kumasi Agona Saman Faka ewo efigasi anadum fena na ye bi 0243 134535 0243 eye Fates bamboo toilet road na mekanfo e de ama wo yesi bebo dan frifie we de ye ni ankase de mu a empempro ai bamboo ene de ye Fates bamboo toilet road na eye sei moto na house chemical bi animo enu nti wini hawo oba no wo school a ba mode ato bi fagu ni chobos no no fanko ejemu ye din dru ba bi kura na padi ochima no wonya bi obobo bi no de ahye Akoma FM onya infection bi a afiefie ni ensorenso ni nwumako ni nyina mu no Fates bamboo toilet me patcho nei wo pe edwa ebeko ama wanya sika Fates kone kotubi fagu table so fagja traffic moto neja be ma ne hwe me ma be ma ne hwe ma no wo ba ye independent kwaji Fates bamboo toilet na tonton so won kan na pa bi atu afre 030 2224843 030 2224843 Kumasi fre 0550 000 990 0550 000 yeyen wo blog B Akoma FM ata mpa kwashi up north industrial area enkran eho ena yeyen no na uya floral disposable handkerchief na ene yadia benti ye hiantoma handkerchief ne biem we dia ubo wa uhu na wabobo na watu atwene dustbin mu wo unache se mfifre na beto wo pepa na wo dia to dustbin no mo wo sneeze hit him na wo dia to dustbin mu na bibia tumi aka ma brebia na wa pomdem ehyemu bebre na eye kete wo botom wo purse nim wo wallet nim ema ye bag ya fancy bags ketu abi ne kura no the ball life wo di shame na ye wo multi-purpose towels ne napkins ne toilet roll nyina e ka ye products no ehon for 0243 033 033 nemom shane so emma me se enei atenka Royal Herbal Clinic yen ena yedi Jaga Man capsules eni enejai Jaga Man capsules be ma mesro no bi wate na ejina so bo adwuma 24/7 Jaga G capsules de obi ani sisi no achia na je se wo kwa asisi nam ha body nam ha na odie no ne eye Jaga G capsules wani why mre infection hernia diabetes stroke pressure and ulcer awo ena ope the winya yatenka Royal Herbal Clinic Kumasi yewo agric enzema na enkran so teshi nungwa ewani yewo friend atenka Royal Herbal Clinic ewo 0245724401 0245724401 Memra Studios hebiem na fei meni yera metro yenkomo twetwe ne so abaywa na dwane wodi hu amene dompe anagaze aha we dia nyakase wodi hunami dompe Akoma FM wadwane na bro mbrika aden wadwane ayi ogesi na twa mame aden na wudwane se na no yakache ose ma be me imra oba ye bedi ni djuma be me nsu na abai ye bedi ni djuma woba no ankase wadwane shame on to you shame and next time seven right mema no ni yakatra mo ni yefrem wa mumro tom na wodi wasem din kan koto ana woni bem yade ya ha no yanya no oba ye madoso mema ye mienu pe Akoma FM ene man na ya yeti yensu mari jatafo ma miensa ne yeti hei ye che mema pem enti no ene wa wunim so ti ase but wo oba na wo ba wasem wo de ne eti ya ye beka ma wo de wasemba na wasem akasa nye da ene ye begua wofo wan hwa wo kwa wo hunu wo nan po na ade anante bebi sasa na me na we se ne tuatua ho no fafa gate mu sako entwantro empokran se bibi na esi a wo kwa wo ho kwan se wo rem na beka che se bia Maa Akos na makua ade se ni se na ya frame enti me pacho Akoma FM me pacho wode no na agu we kra de so anya ne ho ade enti mpratwe no na agu ene wode ba ha na sa still moda so te ho na emum no sensen bi na ewu mu keke bacho se ba sa no beto fun ma no
na fancy the corner on penny na yanko na ai we need to phone so na say me find phone I call the ko ye na WhatsApp so na e me ma ne ban hie mu wo so na mbusa na say wana send say we ma wo ukɔhwɛ wɔ no ɔba ne phone so Akoma FM na mbusa wana send say we ma no say ho e de ano so onimu na mu ye ma no ha no frɛ number no say de nsɛm phone asana ma me kunu ya be jami na o friend pakoro no say o di fie wura e ko bon di ko da na ma no o pakoro bo di fie di ko ma no je number say why dey ana obo ndia mo so TV wo hwen bi dada na musa sem ko mo be no nipa kuku di ya wo sene sa de ye de e de ma no wo sene sa de ne ma wo me do ka mi kwa so ti me dana mo tatima gidi mo ya ho ana so pie no ro tumo fo wani ro tumo fo wani no fo ka Akoma FM as me da sem se batuno nim na ho ana sene sa de ne ma no so bo ne kwa na o mu ka ya busunya na mo fo bo akoka e fe ne kofi no se awura kasaye na buso ni bia no be se ne sa de we ma woda ha no mo frɛ boy no mo frɛ boy no ko kase enye boni bi no se ne ma no na wono bo ne ha no se ne ma no nam sa se o mprenti na e bia me ba ho mpene no ene ye ya na ene o de sun na me tu me ka me ko ene o de sun sa de dwa to be so na e bi si bi e mani memmenhie mu de no pakro se ne ma no fon so ti mu no e ko ka e ko di ase mo tachimai no fa mo ene mo fa ba ko e fe Akoma FM on kasa ye se o buso ni bi no betuma se ne sa do ya ma woda jitum se boya ne oni pano no ena wa se ne sa na ma wo na buso ni bi no be se ne sa do ya ma wo e di ama wo ti wo jitum wi a ne ya to aso ena wan kasa ene ne o ha ye wi no be so na so mo mpa ma chew e bi si bi na se ne sa de na ha me bi ja ko ati wo de sun sa ntia na wo da ta chima wo o bakra wan kra fi ade chinye na ko e de do atoram se sa de we me ntimi enti ususu se mre bia wo kan se okọ papa wa wankwa boy no ho no ko ye minsusa Akoma FM basesa pono ne de na enye one boy no na eye on high o ma boy no bon high ma no sene boy no sene sa de no ma no o hwe na ne ko no anti mimi busa no se ho no ha atonso frɛ boy no o frɛ no den se mfo no se da mama me kunu abegya mi na busa sa bibia me ba ho ampene no sa adwuma no yenti wukọ no so na mpere wan ya ni timi me kam kire obia me mo obia ma ne na ono no betuma soro ba nim se ompa ma chew ubo na ko homa bat wukọ no ho awon mpere pere so me kan kire obia de me bia me ye ya wo sidienti afe ya wo sidienti ti okokeche ya soro ba se ompa ma chew ma soro ba Akoma FM kan say do ya no we na me ko to na busu anim na busu we sa do ya no we but one can say wo bia so say bia say na be ma ne de ye menti na e bia oba me ho a mempene no o ka asante me wo fa yere ka che say bia na ne dan bi na wona so ti ono duro on frɛ omra magibi so ya hu de ko Bridge Company Limited ese wonum set up business e dia ma wonum tuatuaje partners no and afei merchants wonum ewo omeyi afa na nyina Bridge Company Limited we eye business kase pa na wabiede ama wonum tuatuaje partners no and afei merchants wonum ewo omeyi afa na nyina da na ne nyina ne se wo se bomode a na ebe join wo mo e-commerce business no tuatuaje no uba na ofre wonom anapokra se obe register womo de ubefa entity mu eye training mu ense be ya womo betimi ya set business e de amawo hyene so omo bi adwuma set up business e de amawo na ni nyina kan fa no se womo ewo adwumako bi mu emu adampan like city bi a womo penkrofo amo ma be hye ho womo ya business developers womu here supervisors and womu say here promoters Shannon so womu here promoters womu here supervisors womu here business developers enti adawroma ene wiase ya din adwuma ni ho so wonu nti wuti bibi say ya no watumika entwentwen so na meyen mahwo ene menya anyo ene nam na omse qualification no womu here obi a
wawie senior high school afi kakra twam nie no ana wukra HND degree holder ubetumi aba with national service certificate no a eno no ubetumi aba wanye fie free 18 years edikosi 40 18 to 40 you say follow within enipa omo betumi ene womo aye adwuma no 16 regions no me pacho baby awo bia no wo betumi aba na yenso yafa wadwuma na eja wanye sika kakra na wose wo bosumi akatua no ene ehun propro wa bia de bema wo ne de eye juicy papa se aka juicy awote ase ene ne jai enu nti no wo application no wo betumi de aba na wo de receive no aka application letter no ho na fe wo de aba front desk odi aba front desk odi ba yensa ebeka na oso mu okumase askwa ho woni unity oil ena edi enhwe no okumase askwa woni unity oil ena edi enhwe no mu koforidua so wo mo ben prisons park ho ena enkran wo mo ewo tabora number 5 kumase ha wo kumase askwa heya woni unity oil ena hwe no mu koforidua wo mo ben prisons park ho ena enkran tabora number 5 ehwo no mo bomodi na efre won ewo 0267 006 213 me patch off our pen and we hear me 0267 006 213 0244 125 734 0244 125 734 and 0277 500 001 0277 500 001 one email address info@tutuaje.com info@tutuaje.com si eka tutuaje a so ti ase bi ase ka ututuatua wi waje wade se ya ututuatua waje wade enu ti bomode a na eni wonom eni nkoma yona pharmacy e de gynecare syrup e de aba gynecare syrup no wo ba wakoso ekumenu bia wodwunso moja enka wo ho wakoso ekumenu mo kekao ana wate nka teko mesro wo hia gynecare ya Dr. Fompeni for age e de atumo bomode a na hye so yona pharmacy for aduro de wo bia enim se eye kamafo enu ti 0597 216037 0597 216037 na wama wonsa akabi pharmacy ene chemical shop biamo enye na onso betumi ama wonsa akabi mesu fruit juice ma wonsa akabi de esitrinim kala bia ne frefra wa bia enimo na ye wo Black Eagle energy drink wonu bia no page njao ma wutumi nya hode foforo sa bo kwode na hode akwa juma 020844 4545 0208 444545 Maiso fruit juice mpanim penkodape Black Eagle energy drink no bia na enya hoden kwa yadwuma yentwa ye homreti awa ye ba ye ni mira owusu ene ye sister beba bewie so ye na ye dia badwa so ya esanyare wa hodo ne ye de munkyiremu ye de abremu tawu ebi ana wonte ye nka de na ne de kan ebi nsusu ana wonso de bia woti nkwada bia woti adwumade ya woti ye nka na so do nkoto obi num yi mesrewo kokopa bi na nom na mama ko woni me yeduro no ade ba ko e wo ho edanso ene nuafofo ho ne se yenyina nim se ya to bibia mu zaharafo no nko ayentubu zaharafo no nko a da bia da bia bo ne tia na because Dr. Mu adwene nipa ho no kwasem amakonya mishrawo Dr. Mu adwene nipa ho kire se yenyina ye hunu se de o man na ye etiye nkotum yade ya ena yade nso obi nkofrefre se yade mimi ne yade bra uti wana yade na ba etini yate so se be ya wo yade abetimi akoto bie na wanonom na etumi aboawo Zahara ya ba mesha ene ne G capsules no
eno ye infections adro infections bi e woni padua num efu twi su kosi wo na ase meka infections na meka de wutie me ebia enamu yade wanya bi ya na meka gono na meka afidie bi so meka gono na ose da bia meka gono wo de oya akasa infections na gono no na kwa yade bi enka ne yeso obi nya gono a obeka se de nipa ne wanya ace na so na idi antisa efrawo ebia wo ye bema obeda so na su fita bia beta wo bema no bi nka se gono wanya namu yade wadro ye Sahara herbal mesha ene Sahara G capsules what the mesha no ene emene capsules no on fansu kan ka ho e ba na sa edro no eye adwuma tantantantantam so ekum mu na e woni padua no mu e bia wo tie no wo ye bema wo dwonso a wo bre bon se na bema ne mu ye wo ja dwonso ne banka kanka kra wo bema onu onyanko bema na dwonso ba dwonso ye na da so gina ho esa se wo dwonso no wajai no wadwonso kakra no wajai waso mu a mesra wo ekuro na aba obema nim pe Sahara herbal mesha we edro we kum kuro ekuro bi e woni padua nim efu ti su kosi wo na se de bi ka ye no etise kuro no obema mu na da na wo dwonso na bema ne mu ya wo ja pe Sahara herbal mesha no e nsuo na wo pegi capsules no etuto mesha na beto capsules no na wo de mesha na ye nsuo a wo de be me capsules wo fa nsu kan ho se obema ne mu ya wo ja say mushihye wo say na ye wo so fita bi beta no ni nyina abekọ na wo twekora me hye mu wa edro na ye adwuma tantantantantantam esa say unum yeru no waka bamu ya wo nom ebi ya wo ye wo ba wo tie mo de ne ye white adokoro wache ekona ba unya dre kuro ya sa de me kire ya me hye ne capsules na wo kan me yeru bom na wo nom a ensansa bia se so fita bi no wo ba efifiri wase ba genital sores and rashes and sana atie busemi wa himfie wo prekesen eye wo hene obu okra ne de ne nyansa na so ye ne hene otimitia na wa ye se posi aye se hwam ne temi ameka yase wo ye wo ba na wutie me a drop a wo se wo nom na Sahara e ba mesha etimi sa ya de wentententententem so wo ye ba tai wo mama ya wo fie totonu ne bisi fie na ya no wo mo nom na entumi muwa white ne ne ade no e ma wo no maduro mo nsabuo efi ehono kono eya na omo tanya bi eye saa ne tie etiri wunya duro bi se ye bibiduro ye etimi sansan ne awohene nkekan ye na etimi boa wonom e ma esudwe ene apomude so ebe fie ho wo ye oba wo de ne ye menses e maye period na sem na make ye maye e bi se ba wo hunu se basa emoja na ni kura nya fe se tu enye na yi cloth enye mesra wa ba die numadro na moja ne nane sana nya mehyehyɛ no enane e ba ba se kama na cha se dia pomoden na ede abraw ne akloto obu wa sebi manu susumna so awie obeyi ni pada to na cloth de dam mesra wa ba wo eye sana wo anhwe ya na nsam na ye ka ne se ye ni susun na so ye nim ne ye ka obu ho friend doctor nsam a wo ka ni doctor say ni say me menses no cloth nko a mesra wo nyam na wonya fibroid kra do wetimi fibroid obi o wani danie wo ye wo ba tie me wo de ne ye ne danie ene mama ya na keka nsem bia to wo madwuma mako yeso oba wa ne danie no wonyem no wo na dade ne ko eti abaya bi soso no wo kopanyi nsia ko mesra wo ya abaya ne akasa asem na to wadwuma nya no kora da hyeso ne suade ne mom ka kire wo ma me se won pe Sahara herbal mesha emfa ma ona no na ne moja sa clot ne danie ne nyina afiri ho ema ho etimi etɔ me no na pa capsules ne me no anwumre wo de mesha no ene benom ekuro da wo na say also ono mesha no nko a eboawo menses no so ono mesha no nko a eboawo afei Sahara man capsules eno eye memedro wo ye ba ma na wutie mi a wudie ni no kwasam ebi ana wanya na mu yade obetimi anom Sahara eba mesha ene ni G capsules no nemmom se wudie no eye se wo mema hwo no ene wo fom no kwasam ba ma ntimi nyina so nche edu mpa so a okoba ko a no wabre ba ko no kura nso watimi akọ no kura nso nko yiye se sia na ba besia mesrewo be ma tie me pe Sahara man capsules obeyi mienu anopa mienu anwumre fa nsu kan fa nom na hwade wo de adanse ye wo de beba etini ya na ye kasa ye numbers no gu TV no so se ya wo nom ane a wo behunu no wafre ye obu okwa wato adro na wie no ne refi kwan obefa so obe nom no ana se ba bia wo no nya adro ne bi nta
fɛn wɔ 0246 0246 348 348 334 334 0246 0246 348 348 and after 0248 569 569 mama kona kese Zahara man no e memedro eti be ma bia nya binum a be ma ne gina so kama wo ye be ma na be me so amesro pe bi to na no nom enkoto ba ko to miensa to nan wo be no no bosome wo se be ma ne mo pagya kama na wo gina so peme saponko na wo wa hodworo na mama ko nya me nhira wa wiai eye hindi na mbi twa to me bre na ye be na wo se me sorry hindi no eye malaria fever ebi a wo de na ye chidi untimi ne di untimi na ade sa na krokro na chew ni nyina malaria nkrabata ne bia wonya hindi ne bia kapo bi siso bo mienu anopa mienu anyumre kubedi di na edro wani anobu wa wonom no hya so odidi a no wajai eye adwuma no koso ananom wudidi no na san yi malaria ne fi ho wo se wudidi so na wodwonso na etumi aboa wo atitire yade a hindi kro na wo no ma beboa e na fe wo typhoid fever wo de ne pressure wodro e hindi herbal na che se wonya benum a ebetumi aboa kwan shonko eso ba bia ga na ha de ye no ne bi wo ho ba bia ga na ha mi ka bi nya bi drugstore bia bia wo wonya bento fe wo 0246 348 334 and that's 0248 569 335 0248 569 335 nyame ensha papa me nua ba da se me ye besan ehia biem wose Maa Akos please okay, yeah, Mama Kwaba the back 87.9 FM ya call. Zahara Fakache ya kwa Zahara Mr. J capsules, Zahara man capsules and afe hindi herbal Mr. Nyame en shama papa. Ma se say DNT ususu say DNT na Augustine Chia na adwen say o ma wonya wasomdwe odo benanti ya hawo jobre any ade. Se be ko kakira bushwan se on fama yin me na ka me peka krama no o be ya adwuma na se wo beton tuma bi se bia unya be ma wo be srefro obi ho ese de ba na me sa de on fam picture na mere me wo foforo kwa na hima na kwa bona ma ne picture mera wo so on fama mi na be rotu ni wo fran ka on fam mere me nim de wo di picture ko ye nti anunti a ene wo de basu amasuma ni pa mo makwere ya kwa ama mere fro. Okay. The medical just said, Mimi, Mamma Mere, what a bar, and I said, Messumani pa. Okay. Because we are selling for the power. Okay. When you way, maybe when you do on top. Okay. And I'm to my own fire when you're bam one entra. Okay. Picture no far ban farmer. Say, Yanny picture number, not fed your hobby and yen trust in here. But my quay, I'm a for. Okay. Mate. Yeah, that's a pass on your friend now. What is your now buy na wa ma ye nchiremu kakra ye hia free asem obapa onyame enkoso nshamo amen. Richmond Ebo Center Kriafon Koni Kriafo seminar no ene de abasisi yade awututu ewuti na power anasa ebia honamani ensansa wusisi na eye wo ya wuhia Kriafon Kriafo seminar wedi dware a fibroid ena ne honamani ensansa mbekọ be ma waye mrempemu mesra wa da wuhia Kriafon Koni Kriafo seminar nkuni seminar nwanwaso ye enei enho adanse etwem na ekoba ubenya bi Angel FM na wanya bi ewo Akoma FM ase Kumasi Askwa ya ne mo na hwe ne mo Samdoran Kwebo Center Samen Kwebo Center Blessed Bakeu DFM ba wo manka simple na esapon fiko e ba wo kono ngofre Richmond Ebo Center was 0249186845 0249186845 na mawonsa enkabi. You'll ever taste, never spread. Not the same. Akoma FM. Augustina Chia. Na Augustina. Na odia no weyure. Ana na odia no. Echo mitimi kasa. Mira kasa kwaku yusu ya. Ana na kasa. Mina mtreke mkushia no kentampo. Na mdi pesa mtu na nini. Na waso tiasi ye. Temene no ho no mwana
first any say go by. Nam say oh ana kama be no ade. Oh yeah no. Not doctor can tampo no but chima doctor bibia. Okay. Manuska man doctor. The manuska man ko to no bibia. Akoma FM. Akoma FM. Top money bibia. The to mu bibia done there. That's about my yes we are me. Ti me won mo sabi onye me ko ho mpene onye me ye no Kasamira na wori ko to masoro ba ko nim se untini mentena na oye mo hade abire no hade obi na ton so bedin bi na ton so bedin oba besia no wo se bien bedin atama me no hade bedin atama obedin me tun so beton bi masoro bana mama Akoma FM na me de me no o me ni kasa kasa na wo sa ka che me se me no hade bedin mi wa ko ka che masoro ba kwa nko bisa no na ko bisa no se no kure wa ka che na aware se mo de ko bi ka che no when you are better person na so sa mate no ruwa na ko jano ti me no ho no mo anti me ni tefa December January na 4 years aba mo prensa pe o African tampo mo prensa pe ma ye aka che de se o mra o betra no do ma me mani ni o si ni no do no betra me so Akoma FM no o ko no mpre mo tu ma soro bana ni no na me ko o ko ma se mate na mtre na ma soro bana ka che me se mate no se do ya no ye na me ko to obusu ni se o ba na be se kampana ware no sai bi se no ye de woni me enti ni ntimi na na hima na ka che ona na hima na ka che me se bi han to woni be kasa woni be ka woni kasa sa no ye no sa ni so na me se mate no so na me sa o from picture no dem eko Family de ntimi family de bre na family de o de me Akoma FM what ya mo mi oba ya ka o picture no for man for minute o be hope say bo dam ana say we mi ba ko na say picture on to ko me it say who January na ha da ma no ma ha da 2 years amount aso ba sa ha 2 years amount aso first January le be so first January na 2 years na so na so me ha da na me so na sa wo de picture ne bre me wo na hima mo ya we o picture ne bre me na de se de bre busunya no na se bia me se fu buo na de se de bre o na me fa mo na bi nto no se o picture no fa ma to de bi from ni ba ka che se o de ko do so ku me picture ne o fa ma ya china na me de me na me trek ya anti ni so ba ho no o bo se FM fo afre me mfa na so from se me no mo ka se bia o bi fro se bia o mfa no do ko tia so ba ne se o de ma ba ha sei tinana mo ba bu na mo fro se mera no bi de ma wife de ma ba ha sei nti woni tua ankwantena aputu eja abofo ya wo ge bi o se wo yiri bi a woni na wo sori a na wo to no ho to no moba eni ade wo sa o kwatena no ba fa so na fa transfer no ba ho no oba ya no na o se oba de ni jan fa ofra ohu na ya oni mu no ma yes eto hu na o pu na kutte na me ko bo abusu amana mane oba na busu amane se me na jai enti makofo bi ohu na o na wanye de wa pu na kutia na ko na busu fo ne kasaye ebusafo ne kasaye no ene no ano ohu ni pu na kutia bi enti ono atuya no agesina tuya no brush ana watete na wapompa minus azasawa to ba ono be me kuno ene wa da tete mo ade aye na safa wo ne tawa wa ka kasi ni wa wanya muya no azasawa muya no to dira o dina tamu de na ko ba bushama ne de mo man wo na kwa no wo ne ya ma wo na tam biem wo sinsensi ni kwa na ma ne nyejuma eno so de oboa owo ya mkotu bedini no usuba onti mama nka wenka ho ni waka yinya because wo kwa hini na oba ya hase ni yemi agro enti so wo hwe na so wo de wasam oba na wo asam a wo de ba ne nya no kura po ba bi na teda da na dwuro ho emfama ha fa ko ba bi foforo Akoma emfama ha
because wo na wo di asam no aba ani ya ana ya fra be ma no nim se be ma ne mana ekura mo mbemu kakra ma na ase ni kokko ya pai ya fra be ma no na onum se be ma ne be yese memme binu mu a wo fra wo mu a wo mu di hunti wo mu ma no ana because ayeme wowa wo ba betu se be ma no wa wo dwane like wo dwane akwai wo ye den wo na de be ma no ba na de be ma no ba yi me ba adwuma no no na be ma wa ha wo kwa wo me de nasima sa ye mu ne se o see be ma wo twetwe sika yes enti wo twetwe sika no die na kire se be ma yi ye jan ma no ko sensi ya wo wa me ka se yesu me yimra yesiasa ababa wo we kasa wo si utua bribe de mama wo akro bu fiafo enti sa be ye jan wo ma wo ko kwa kasa office no wo be yi fu fu do e ja to ho enti na yenka enti na wa so ya o ka tache chiame one da ho ba wo say the whole my story who support me ba ana mi jina ha ana mi yese ana me na afi kwa de be ye me ba ko yari o ana mi se Ron haya ma. Wo ga yari say at once ya wo ba yari Facebook e na no me ba say your sisters be kasa ya say your sisters kasa ya messages mi nya ya go for your wife material obi klasi ya na no nya so awutie no enne wie Pastor Julius Akwaba ya na ku Akwaba Evangelist Akwaba ya na Akwaba yo Pastor Julius ansan ye be mention no second story ho then so Akoma enyanka ne akuna fo chedie mensaka abuano yeje waha no yes obia mfane de mfa baba so ene ye ma me bi just o ma ye ni che dodo ye fene ma Beatrice be yase en o free buy Akoma ye no say onye 76 years wow no ni nua buy country him yeah country yase o se fe yase fene mama Beatrice o ba no wose da bi o enye de mede eba ayi Akoma nko a we me wo packaging kakaka obi anje ne de kakaka obi adi ego Pastor Julius de ego Evangelist de ego de o se no ye de no o se ese se me juro mo so mo kakra na mo so mo obre me obi nka bi kura se nkyere ye da mo so mo obre mo so mo nji we ka esode ye me na mo so the work to all the bema no what is that sia ona za ka sensa ono sensa ene sensa ye pe ye nya sododo na ono so adwene ya ho se afini nyina mu no ma ko se abre mo so oh na je say nika na fenti ya so ma Beatrice 76 years no no say to tata na ma wa pro 100 was antro letter edeka small bomb na it's amazing we juwala obi bi kakra bia na chese ni pakro no oye nipa obi bia wo he obi ko beta vaka just yes ne kwa na tse wo nye obi na o kase de mo ye mo so mo bra e she nkran e ma o mora ntima bi obi wasa wasi no se mo ho afesa na se TV so kra de
hu yie ye hu ma ho fe yie some who facility so TV so muka se ndira no mu twa Facebook ni aga for fun bi na tete so ya branti o o se mi ho TV no so am ni next week na de owo bia bomo na fa bedum ye na yemfa ye de nkan ye nko ayeni enso nyame ne kata nti wo de ne be kan ye ho a na afa nyina ye de abodwa ne ye ne emumbrofo sebi wona edidem o ma ntimi nkoma ona ne adwuma bia ye wona sebi o ma me ewu agya na ne papa ewu agya na wo ye jankan wo ne ne agya ne ye no mu nyina to nsa didi na afa ye wi a kakra ka bia de be ma o mo no de sese ye ma na ntoma kofra de sese ye ma nduku de sese ye ma na mo kuku de acha mo mu nyina na de anigye Akoma FM mafuma nti fa de bra Saudi asu yesika obetum di afa momo lines no nso na no nso aba na yetumi ade aboabo ano na fe ama omo nso atimi asre se bibia ni a abranti bi free Kenya si bosore sisi wo se o ma bo mu nuama no si ho okay enti ye de event for beka ko fa se oboko akofa ina be ma nyame nshirawo nyame nshirawo pa ye baba ni aba be fani na ye de aba se won so bo de ano sa ofra ye be ma anti wo de bibia na FM e was 0245 301462 0245 301462 599 926 0599 814 Yegusu ehwemo sister Hetimo sister Diana from Paul sister Evelyn Dansomo ma fake Teresa Boatemo papa no ne Mahana Nikki Pizza Teresa Boateng ya twem dana from Pomo ya twem Abna Jane no mo higabema let's go na obeba no de wa manja God de wa manja was roba ya tu ani amoa na Akoma chede ekoso last year omuhu ye mobo obi mu asase eye de ntuma nkakra ebreye eye ni so nti yesre mu amu akanyina aso wie emamunya yemu se de mu ni yedi ne last year no this year ye hwemu nti yesre mu mumra na momfasere ye mehye omo anomaye Mr. Fabi Beshi will be a normal. Now, when Uncle Paul Fusro, no one shall. Oh, my dear, yes, Roger. Mamma Cry Bible, Mamma Kaya, Babesi, or when a mission of Muna, give and take. Yes, and conform. Give and take. Would the man watch it? Would you, what the kid to have been echo? No, what you proto and tell no quiet and pipe, but the baker and carry. Mr. Fama Nedge, I did do high and vampire Nedge, yet the man, It's beje so ma beje dance na shame cry mama wa ya do ya wo hu ado so mfaso ma afedi otimi tu kwa eba brochi no so okunukuru ma ohia kwala asabi se okọ school no onko school a osemefa ho kan wo he school and wo keka bibia na madura ma obo ne baba ba ko bibia owo ewo Virginia US abrochi ma me sheme young girl na se otimi se o kan o se sofo yes ha ne ma we ne ma ya ma nyame so hu me ma mobo ene me ma obi no awo mobo okrum ha omunyina adwuma bi lawyers adwuma kase na kuta mo obi ma so nti adoye de ma ya obi hie ni bia no so come for so when you feel that you want bebrebe nti na won
say omo ya no masaka say mo mpa ya na ma Ivy wa Canada or yes little kwaku the Pampers the nyoma ba or the say ba o say nshira wo nya free Canada na nya asem ketwa nti adoye de wo de mese sohwe braba sohwe umre ni braba sohwe umre ni braba sohwe umre ni braba sohwe be challenge nyankopon e wo ye ha na wo de obehunu nti mre na ni ye kasa no mre na ni 0599 ketwa bia nsa o 10 no 100 cities 1000 na sanamra yenko ye o de 10000 kura bra ye ene senko oku ye ya de o de ba ne de bia koye ni ta ho and ye bia so wani to who resource na bia me de ko ha yes ya be ye enye easy on it na ye kan bia no ye ni ye kan to for 5000 na bra for 3000 na for 10000 a pay for 10 years mercy na wodi pay na mercy ho ye nya sa nkula ye form mra na ye form yes ayan ye form mra na ye form machire se omutie pa wie nya omutete office ba ko sofo nyamedwuma pa na mo ye na de ye twia no form kura ye mfa masoro ha no no kura no ya adimu a kakran ne ye boto ya ma ko yi na wuyi to boto o ga se yes pa ne bi kura so da ye ma hemu e bi da ye ma hemu na so ye ani tade na da we evidence enti abusia for the year kan ye musika fa ti de bia na ga se mo amodi musika efa ye nso no Maa Akos obia ni ina the results aye dey na ye boa no kakra de kase de ko ni de akoye enti minim se mo gie di nti mo beye nti kakra bia numbers no ene de atoto dwodwa just bring it now there ye mfa nkonko na mi se Ewrade di nhira aso be fi oso abremo amen ma August the Chiane kwaku ohusu Vamos a estar otro na misi na se mo board salo bo create self imposed insult amene woki kabisa ebe am because sorry da ba na e bese be comment e say papa so baba ya twa ni me ka o ebi mu she da be ma de ya na se won be ma atena na wo do ofise de o ye bi kura enya wo fa nka wo ba he ka no kure Akoma ma ye wuru bo wo de aboa wo ene ye bia de o ye bia wo de nyi ho eno ye chance wo bi twan to so ma Augustina tion ya sa mbona ma mo yira ni pedia na ya na ba do me zo ba me nka oba na oka no kwama ka nyanse nka oba wa ba promise za no pay o ye no na bompuli mpu ha no pay anya se bia woni ha na obi a wudi wu wo se papa wo bo na oba wa kan ha o titio ense ma wo buro so no se nya papa ni tiri mo den ni na ka wa ma ko we ni to ka se ma yi ene ni tiri mo den pa ami ni na to ne nka na de na bi ga se o fura no o fa ayi na so no ka se mo ka se obeba amada na kwa no nya obeba entima mesre Augustina Momodian Wamra, Papa, Nancy Mokan, Binwa, a chess or say no more 100, no more 1.5. A chill, a goofy, a chill, a fair, now on tempting for 100 Ghana cities.
there no onye there no Augustina o person ko nya mpato papa wanye bra ne nka ho asem yenka se ati o de yenka hwe ene yenka se papa wadi bem na o de there na after 100 million series 1.5 ni nyina achi there na o na so person onya ma o de bra ne ye na ntra se ni ntu onya ma aden obi kan wo se Ghana for man bi unya se ne pa won na de so ni na busu ye ni unya o de anti na meme gugu na to da ye se nya kwa se bonu bon pressure ni ku meme ni bi unya se ne ba was ya bra ba do so pem ampa me try ko fa ma gaba do nya so pem ya do nya du na me so ampa pa so pem ya ko fa ma o de try me ujira kwa no wan se ko fa fie ba so me o de sa me ko fie e de asama bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ paana de wakọ IMF akọ bọ́ bọ́sẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ̀nyá bẹ́ẹ̀ sọ paana de wakọ IMF ana ẹ̀ di asẹ́ma di asẹ́ma máa bẹ́ sẹ́rẹ̀ sẹ́bi yẹ bẹ́ẹ̀ bi yẹ ẹ̀dá mo jẹ́ sẹ́ mo nkun yẹn yẹ bẹ́ẹ̀ bi na yẹ ẹ̀dẹ́ ẹ̀mí yẹ bẹ́ di yẹ bẹ́ kú mu nana ẹ̀mú yẹ bọ́ bọ́ nana ọkọ bi yẹ wọ sẹ nana fi fẹ na n'asẹ sẹ ọmọ rẹ mẹsi dàmà no n'asẹ sẹ ọmọ mẹsi dàmà no ọsẹ ante ọ̀nà sọ yóò bí bẹ́ẹ̀ o ọmọ àmì ní papa tètè ní hwẹ́ mu sẹ́ni ẹ̀wọ́ ahẹ́ ọba bàánà o sì ọmọ esi dàmà ọ̀nà ẹ̀dí àsẹ́mà ma Augustina ẹ̀mra ní yẹn ntẹ́nà sẹ́ni yẹn nyẹ́ hyehyẹ́ na máa na asomdwe náà nso asomdwe because nsẹ́m kwadu bẹ́ẹ̀ papa yìí mu bíire ni wọ́n a mẹ sẹ́ didi atẹ́m pọ́pọ́ àṣẹ didi atẹ́m WhatsApp didi atẹ́m wọ́n na ọ̀hyehyẹ́ wà dẹ́ wọ́n na ọ̀hyehyẹ́ wọ́n didi atẹ́m adé báyẹ. ọmọ sẹpẹtì o àwọn ntẹ sáyẹ didi atẹ́m ẹ̀kọ́ fà hẹ́nẹ̀ báyẹ. Papa yi sister yi kasa ọsẹ ọwọ ne tena deɛ bibi ɛnu a wayɛ but eduabɔ mekun ɛni na ɔtɛtɛ bɛ wɔ mekun mɛbɔ dam o de kɔ sɛbɛtɔ so de kɔ tiɛ si fam anante na sɛbi mpedua sɛ ɔbaa wɔn ne bɛrima teɛ kakyɛ nsɔn fa de kɔ tiɛ si fam nante a sɛbi o sɛbi na bra maa mi kura ɔyɛ adeɛ ne ma wia sɛ bɛ yi 100 series ama sɛ sɛ fakɔma o nyina sɛ fakɔma ɔsɛ mɛnfam kɔ ti nsi fam nkɔ abɔntɛm mɛde kɔ abɔntɛm a mɛkɔ pesika wɔ hɛrɛ mɛsa de abrɛ wo edu baabi ebi mu wɔ hɔ a yɛ maa duabɔ na ɔbɛ ɛmu a nana yɛ bi yɛ kasa ɛmu sɛ nkɔfo no bi ɔmu ti duaba ase ɔmu ti duaba ase o ahuma soso duabɔ so a mɛsɛ sɛ ɔbaa o sɛ bɛn mu a so obi yɛ ɔmuna mu ma yɛ nfa ya kuma o bi duaba no dua asɛmba no yɛ ka yɛ nfa ya kuma nka o yɛ de sɛbi nyansa ɛna ɛka sɛ wodi mɛbɛ wodi mɛbɔ na wodi ma yɛ nsua deɛ wɔ ha wodi bɛn ma te ɔnhwɛ wo bɔ ne wiase na adwuma sɛ ɔnyɛ adwuma nyɛ da ɔbɛbrɛ no atwɔ ɔbrɛ wia ɛhena sika ɔbɛnya ɛde abrɛ wode ɛne nwene ho ɛde duabɔ ne firi hefa ma ɛma mfa adwen na yɛnsesa yɛ kwan na anɔpɛ no mɛka kyerɛ sista bi sɛ bɛrima bi apɛ respect sɛ bɛrima ɛka kyerɛ sɛ da na woda ɔfa no sɛ wobu no nti na ɔka wotie bɛrima ka sɛ yɛ abɛnkwa ama na woyɛ abɛnkwa no ma no ɛmpo bra wabra ɔfa no sɛ wobu no nti a ba sɛ womu no a ɔka sɛ yɛ abɛnkwa no wabra ɔka medɛ mabrɛ menyɛ ɛno kyerɛ sɛ womfa no nyɛ biri sɛbi na yɛ ta ɛnti bɛrima bi wo wiase bi a ɛka saa nneɔma wɔ nyinaa bɔ wɔ sɛ meyɛre ɔbu me paa na ɛbuo no no wadane no abayɛ ɔdɔ ɔhunu sɛ wodɔ no nti a nti mɛserɛ ebi wanya 40 years pa aware ma ebi gu atwe wo ebi gu asɔre fie te mesere yenya yensa nya ka de na yenya sɛ de sɛsɛye na ɛmoa yɛ nyina ma medas na na kria Marco media me di kan yo sɛ abaye ya wo si he ya na no kata saa no efiri sɛ abusua da hɔ no at least sɛ abusua nyina tawo a enipa baako bi wɔ mu a ɔno wɔdɔ wɔ mu a wo betumi agina bibi kakra mu e de ama wo enti papa yi e de nkoa na wo beya a wo busu nyina wo maame wo papa wo nuamu enyina agina papa yi chi se de wo ye no enye Augustina de wo ye no enye me patro me ka kire ma se ma bebregu ho ma bebregu ho enye nkoa na wo ye oba enye nkoa na wo fe enye nkoa na wo tososo enye nkoa na wo ye kokko enye nkoa na wo ye tuntum enye nkoa na wo ye slema wo tugina mu enye nkoa na wo slema efe na mmom adum bi na nyame de adom wo nya ba ma bi no oto enna wonya ba ma bi na wono de wo se aduane gufie me huwe ya efe mataba me pacho oba pa enfront ma mu empie ma na aha ye store no me no fufu wa bonte me sino bu wo be dem a chire de wo ono wo pe wo chire
who say we legends na we yes na ya na mutwa bom dodo akuma na manfo hye mutu ya ma ya ka no kure hwe e na bi tumi dress na no ba na wani ewu no kure na wani ewu ye nyina afa ne ye nyina ewu no wani mu guo se afa ne se ada mu kwa na mu woto kwa na mu wa na ntu e di asem ni e adi asem for some you ko ye nyame aye me pa cho wukunu be ma no wa wode wa wie e je ba nkuwa ko ma ka me gina traffic Wakwana wonchile na wona kura wo wachi saa na wo kura no woni padua nyina ebesei wo be yale akura no so be yale muka enya asem ketwa eti yanya nda biem wachi yade awachi yale yanya nda biem na ma bisi enya na media kamasem ena wo shame so na won shame so me na memra mesha so woni hwan na tie enya wonya mansiri ma bia wo oba wa no kwa no oda de ka mo woni sika aka wo hia ba ma bi na ka ba ma no asori anopa no bisa za da me na mpacho oba ahema ohoyiye na wo no so age so mpacho an sa ma no yenya bi na me 3 days ma mi bia ha ya sa bia ha edi na wo ye no edi na wo ye be ma no hia wo dofo edi na wo ye no wo baba ye pressure ye mpakuruma ye na ya pakuna ma na okotena kodi nkwase asem se ya wo ye no mu ase me tu maafo me ka kire mo se wo ye wo ba ma wani na ho bro ho ase woni pansin wo bia ye wo ma hodoa omo ho efe omo wo musika bi omo wo nipadua efe omo wo nimdua akono eto omo bro omo ho asema mema eti wo kwa wo ye hwanya wo kwa se wo firi ba ko wo ko mienu wo ko miensa wo ko na wo ye de be nko a wo ye de adai enu eti na wo busuafo wase we nko a de ko because atina ho wonni suban enti sho huye me tu yawra yusufo papa ayi kokroko obetena ha ono so nko a wo mayo 17 adai edi asemwa 7 edi anko a wo ho wo ho wo so sho huye papa
adai wo ko a e bia nko a e na ma ni nyina ba ni ye dwane ye jawo wo ba akokora wo ba akokora na musia no pe ba akoma ne ntira wo ho na jai se we ba na okwa wo so question mark wo ho ko na ko sesa wusuban papa nyanka no kwancho na bi wo ho se banyini oba bia ni tumi fa me pa cho wo e no oba bia na wutumi fa se de wanyini no saa e bi de huwa na ekọ oba bia be ba akọ na so nya senso de ye enya ma akọ na wa senso de ye wo ye ho e ma ma so wo senso de ye wo mo ho oba bia ekọ ma kire se wusu be ma wunni suban eti papa wo beti na ha ye wo so so wa bra boyiye misakwa ko wusu tutu oni o meyiye na pa ba akọ nkuban na se ni nti ko bia de ko bia wo so wo to pa e ma no bebregu ho bebregu ye enti ntokwa nko na esie mesro eja wusu ufiri ha ko wanyini pe oba pa netena ne ho na ono so ntumi ntina wo ho na so sesa wusu ban na oba ntumi ntina wo ho na mema bi wo ha mo sesa wusu ban to oba bi ntumi ntina wo ho ko na ko ya hu yie na ya wo question mark yie na adwuma wo ho na menshira evangelist wa dum bebre be ka ketu e bi yenu abai no kwase wa me yesesi fo o frère papa yi da edi kai the first statement of mine say udi kan Akoma FM se no woni nsema oba beka na ye frɛw se bra wo so wa beduru ha eno ana fe de wa tupi afagyan se wate atua e wa Akoma FM ye be sere ma bi a eti kwose subanum bi no fi se be bi awiase kɔ no e be ye den pa se wo be hia be ma preko pa ka se me dɔw ampa so se wa fo a oye wiye na instructions kakra bi menye we ye we ma me ye say ma me mama santifo memo suban bi wo ho a papa otum se tetifo aware pa no Akoma FM tetifo aware pa enye we ye we ma me minim na fofo di nkomo a meka bi oh me papa sa me papa mu ni na fofo di nkomo na me ma me no mo tiba bi kura wo mu ma ho I respect. O sa wo mu ko na ko show baby. But wo baby your kurasini to extend say. Check it there o ba ro be kakakra. E check it no na nuku be me won ma o yeso wa bo na ni a kire. En na bo nya o be kurasini no say na mfo ba na bu mu mani chie. So wo ebi ni yenu abai. respect ho bu wo kakra. Akoma enema nine. Ena afa wa anye yi o. Etika do to su duma ba wo no obe ya no ko sensu ye ko hia Yesu ipe Yesu si ampa wa ka do to su nunu kura nya wo dia wo so wura ani aboa me na ka sabre de ka ya ho brase nka boa me so wo na dia wo pe na wo ye dia oba bia o te se bia wo nche wa ware ase bema oka bema mama bibro ho bema wo bo so oka na wo yi an wo kan ya onka wasem bio so be ye de so won fiu bio mama we ukos efie bi asofo maami fo bi no sori anopa na ntuma si wo mu enkuase samsa no mi ti bi shi aso won kwa cheze papa kaka ensi entika enti no e kom no yo bebre je ni guase da aware mi su gu enye yesremu yesi yemfa ni ewu ade ensiesie ye ho ade na me de hia no se mi feel say adi mi di koni po bon se utibua na ebu fo kakra wo se wurogu ho so no okuru so won pe enu kuru kwa na ehwe na da fu bia pia na bom se mitpa bia ba 10 cedis sa mama se kufu asu ni se kufu mitpa 10 cedis Akoma FM enu je so de koku kase ni bi na no so na are ade enko mo jide o yase ye be sero ni aba ye be sero papa se na ku e ka no nkwala nso pa ma mi bia nti ase de ye be sere wada papa mi ni po ma to no ku be pe o to ku ba che o ku ba ness papa no de back kwada so o ku pick up bi so no nti papa we de wa no abeka nkwala nso a ma mi bia nti ase de be ma wo ti sa ya na in fact ya we be nso wo wani mwanyam ti ye be sere po baba ku pe bi na onta wa chi fefefe la chi bia wo to form a wanya do be kura flowers yes I think no kwa samona obi enkura flowers aya na ha atwene ye be sere nti mama na wa bonte no so mu hwo mi sia na nam kai se mpenu no bi ni o mi sia na nam se mpenu wi ni su ba wa timu na ko ba je da usim se nka ya wo ye se wo de ko
Urade mo ama ebi mame. Urade mo o mai. Hey, mama. Girl, no boy no so be say 30,000. Sa na o ka kire me o se ni kunu de obenya. Obenya 30,000. 30,000. Rabeja wo. Mama me say na wo benya me ka kire se me de meta na chi. Oba yetime di watem say. Wa no posis Akoma. I na say ni nyina wa na akekere we. Da onto. Ono ahwe na ho no de di atama no. Because me who be that sanka oba oni ni kuna jai den kono nka wo kofa bank fa no be e won say obi wo hosa na enso meja oti oko onu so won dey watem sese ma me na me say na mi amani tua mi hu no e je no wa say all of a sudden weti mi ayira wo so ma me na ka bebe jo 30,000 yama na mama mesre na ko nya be man pa o de o 6 months o Akoma FM na je wa mo say ne nya no pa na ka say o ti aware asa mo say enye adwuma enye nyina ya things that but what my reasoning here no say men engagement on kan man what be try show na we abeda wo busu afata awachi anya no kwafo wonya no kwafo ma me papa adwuma wo no ho no kre na so wo adwuma kase pa na wo ho eno nti na wa ma na ne nse ne ebedu adwuma ma me ye ka kire ade na wa be ye no eso wa so twa wo se akra na pa na wo ha no fi se akra ba ko hwe nice boy o kra wo kra badada na enti wo mbra ho ase mama na papa mu nyina ka mema hia respect ema ye hia odo ni sika ana meboa no ye hia odo eni sika mema je a omo wiase nyina omo hia ye respect bema ka che o se da enye se chenchina se wo se denti da na emom opese o ka udi so mama o se da ne ye fa bema be ka che we reasonable exactly wo person no ka che se me mpana fufuo pi so fe ha de enfana fufuo so se wo bra papa ya wo be ha wo be tutu anu etie wa warrior say maybe a papa say yes okun ka sa che wa on show but ehia the ma wo ba ware na no ka chen so wo hye ni so na so wo ba ni nyina o ma hu se me mpa oba o hye trousers me mpa oba o hye mini skirt o ti ase dey na wo hu ye nti at that moment no o ti ase on pa oba o hye skinny na fe unya aware ni wie mama ye o ma bi sa ho ono ti e twempna de obeka bia meye Johnson dada no fabra dada e many bi so o do ti ade o worry ya o dressing nicely but o worry wie ya no kra de bia wo ukodware but wo di pie ba bi o ne ma fofo no wa se ga enti se de wo be ya de wo so mu and what should it me pa anytime bia and what me pa time bia signal be na wo se na fofo no wo se ne man and forward not to eye no person no ka kire no o be so bia be ka se tia o enkra ni bi wo ho mo ha o be ka se tia o enti we nyina instances bebre wo ho no ma me wudi fo bebre me de mesre se wedwane minim at the crowd di ju Akoma fabra ni me de me bejo 30,000 na ma no hene ma all right but ye hia de mama ye cha TikTok family no ye cha o nyina nyame hwa o yo ni ye cha Facebook ni YouTube so ahwefo ni nyina go fa ye mojedro ye the second story no etwa so e dia ma wo hwe bi e wo Osekrom TV and afi Rabi 1 TV na go fa ye mojedro a wono ma wo betiti wo beda wo nan ni won say ye tititi ni nyina ebeko ama ho ato wo mfiti kromo meso eye go fa e mojedro momodian no numbi ukomisi calling nak astam smart wasem Freddy Mens I am apidan pure leaf chemical near ba show BMO Akoma FM no enye na open dudu mo try ya 0244 59 32 62 na ema unsa enkabi ye twa ye ho aba ye be the second story beto so me pempra bank of forma we share na bonti na penu ase ne pe
say me the can be na ma de yobwa ba se ni se o kare to ko fusie se to ma su awon ko fu ni se se papa yi adiye na ani na be ka papa yi ma se ma me ka se papa yi oba ya se ma wo kan ji se papa yi ba no be chire mu yiye efi se de wo ka no eye ma aduru mu na se wo ba ye de wo betena fie na ya se wo sika ni ho ya se ya ma wo nya aduma store so wo fie ya se ya ma wo ntena ho na wo bu tuna ni ba kokura Facebook live bana ko kan ya se ta ma no da ko back me se be ta ma ba bi anya asem ba ko jina bia wo mra ka no kura mo se ya ka no kura mo se anya na se wo mra na bu suafo na wori wo mu boni aye no and there was one baba ko ai what the man that time and how they enti brother be you Akoma yi bisa ko na Facebook ba aro dina pa tan ten no ha wa brother be you one no be ya ba wadwane yesi hu jaye yesi hu me da me kan yo me si wo ba we na ko me si me da bi wo bia me me sa ko fo na ba wo ni na wa ma ye ni bo be kana papa ni ka sa o ka ni na what me twanto every na na be bi fa na wo da se ya se no ma so wo ni fa no ma eti me amama no ya fra mo mra na dia na kan ko so mu wa so na dia alimo Mama ma ko sa ka ko ba charge ka tu say mama na charge tanu do se si mama na charge tanu do me bra na papa yi se maye because in some no ya tiase sadie no was na chese wa sheda na wo pese ugu ne papa yi ni wase we ye dan enti wo say papa yi adadwuma ga nko na oye wotumi hye nko wo busuafo afunu mu ma a wo ye bone ye ntumi nka wo ku me de hye wo mi sika ne ti wo mi sika nti no na ya me pa chowo papa wo betumi asa ba ma ye sika biem papa wo betumi ma me ye sika biem yes do o ka se bisin ko man sika nya adwuma no ene se o wo ye no na me kan ko en ho de boso mo tumi ko en ho de pre ko aka ho no so o ye ne kwa ne nyi de am sada ne na me tu bedi na za wo ko ye ne ho de no pese o be ye no na tu bedi na o se tam ne akwa ne nyini na me sada ne me tu bedi na za Akoma FM no anya boso ni sia kwa nya boso ni sia na me jaye na kwa msha o de ko ye adwuma a o yare damia no so nda kwa no sene a ebe nya mo sika o ye na ma 1.5 o 1.5 na me de ma wo se minini ka me gade 100 series one week ba ndo wa de atuma ma o ba tu kitampu gomo etimi di matemo a o di matemi ya mo se tobayre ma na tobayre na o de ko tobayre ma na to ma ko me to enoma enam ko ba kwanso ka je gihe ni me to na mi na de bread go isa bia me no ta we ma to ma ni konkonte na ma to we ma oda Akoma FM konkonte ma to we ma oda enti ni nam trek na me yes wo ba mo me fo yes ni wat na ko ba ho prensa pe o du ma ha daro ho na to me ba ho no a me ba ho no ba ho no enti ni be ko na me yes me start to me ka yes ko na oba na wo me ntra no e be no to ko afro no oba na na jaya na so ni jaya ko na me ba na oba na waba na me ko na adia ma da na adia sa na orje na ko na me ko ye me ko du wo no a afro de ko boys na no mutin to kwanto kwa na me firu obo na ma ne se Akoma FM so na firu so man na machira
ni fiera na o ne ye kama no abi o ne ne kama de bonum fro wan so wa fro so o mra o ne to kwanda kwano fro o so o ma na me 3.5 de ma no wa te ho diska no no fre asor ban ka ne se me so o ma no fro so on to ko de kwade a ene on tena se o di na no be so ko to bi diska bi bra me se on fan to ho 15 million se o ba o de diska e furu ne first na ko to de ka o ja asor ban se akwa na mpane mpane nyai oba na misum ba ma diska na furo o fa ma surrender ene men sirba no no Akoma FM ti bon ko bo na buso of my friend furo na say ama be bu le punani afa me na yi ko be first card oba na me diska na furo nti wonya dey on fa ma de mra me na ska na me dia obi di bra me na wo na ma so fa to ma me ko fa to ba bi no o dey fa no fre me furo na so furo so tan tro so krefu no so ko ayi no kuro ampuma no sa na maka ana me so fira so me bron say proper frɛ obobu mu punani na ye ne enua ba bia nsakara ko din komo ba pa wudin ato ye fra me Agnes free na ba afijase okan krom okay afijase okan krom agi awiai de boko menne be ma bi aye fra no ko Akoma FM be ma ni free ahwerewa afijase ahwerewa na menne na wona ye ntamate emfie duni 10 years ni na ye jai from there no dey achaw paba na no hwe akra na menne ne wo ye no kama na edubre bi se ode achaw paba ya menti no ntino ane omua akra ne biem se ene na ode 20 cities beba eji se di ba boso men kuno boso men sia ye betimi afra ne fon so ne na kwa ansana osade 20 cities asaba ti maame bi Akoma FM e ma no ode abre date ya ode ska 20 cities na eba ne nyina ma bo date ne nyina wa ha sei bi twa to okura ska mu odo ode ma maame de ba 50 cities ode ma ne ba 4th November nti me maame e ka kire ne se won hwa akra na o se won de se boso me kra se 50 cities kra na obenya on famra akra na o ka kire maame se wo be fa me no on te bank na me maame aka kire ne se on hwa ne ba na damfo a o kan ne ho mo mo de nsa be hu me papa na damfo ne ka kire so betu uchinsa pa chan na damfo ne ka kire Akoma ne FM on hwa ne ba o ka kire ne se na damfo ne ka sa kire na damfo ne peme nti na damfo no e ka sa a kire no ne me maame ekọ krone so ho no mo de koto fijasa hwerewa ho pa chan ade koto ho no mrante ahene ni me afra no me nyina etena ase e kan ma papa ne ka se ohene ne ka se wo de obenya bia na wo ma de obenya bia fasi wo no ne so won fa nsende no omunya adansefo edi be 3 months na papa nso won te ne nka ti wo se wo hu no wo se enti efisi atena ase ya kan se menu ano no cha se wo yi wani kura papa ne so wo kan no wodi na tam ti wo se won kan Akoma FM ana me ma me ka bia wo se ba bia pe bia ne yemfa nko ma me so me ni obi abeka bia wanti na me dia ba ha se abante wisha ne wona ne tena fie sai die ne si ya e ma mo ntam tete am sai yawo e da so wani mo ma ba cha wo mo me ma me nua ba akukunu wi ana wo mo ba yi ho so wo mo ba na wo mo be hu me ana wo ka so wo pem ana ma ne be fi na sabra na we ko school na usia adwuma ba cha na me ko school no me din kan we nti be ma ne so tu kwan nti na me wo ho Akoma FM ana me ma me ka se opese wo sa ma me to school ni so ana ka one me ma me tena se kan ne se ono de one me kwatena ode me besua adwuma na se obeto me school ni so adwuma sua na wa mfama nsua school ni so a wa mama sa anko ana me de esa wo second one nye ye JHS na SHS na wako pa cha sa tam na JHS nti ye ja ye no mache na ma me ahwa me amma ko JHS awi asa akwa SS awi nti ukwa SS ni wie na be mai ba yi obehu wo no pa cha de bi me din kan first one na mo JHS na mo JHS one na me be ko JHS 2 Akoma FM first one okay nti wono ne ba na be ma ne so amne no we ndi wotu kwan nti we ne ba na obehu me na obefe na ma me ka se oba de wunya wo ba kwa e de awale na oba wale ko school do he kura be wale nti se watimi abefie de a
nti ase ana meti ase ne kwatana oh at the age of saying na sabre na won fi saying 18 years ina wo ma me hwema wo tu ne be makwatran say wo ba de warrior wo nya wo de abema nche na be kopa se na wo bra no ensay sa se wontumi nko school na wo nwie ma wani so ade hunu mamu Akoma FM. Nti 18 years na wo tu ne second be ma we kwatena ne fie nti mo tran fie saying acho ya tena 2 years nti di na si ye ma mu jaye acho menyemu ye no okofa abayo bi na abayo ne ko school na abayo ne jina class 5 na okofa no eno no so pen kwara papa abayo ne jina saying no jina class 5 ebe nti kwa wusu okofa na mekae no ana okacha me se wonya no o maame be ma ne maame ka kire me se mi ono be ma ne hu abayo na ansa na wo be fa me nti se me hwa na mi ntimi a me Akoma FM. ana se me da nya abayo no kofa ne kra de na ha me se nka wo pia kona wodi ska to ho no mo se me nya aduane ni kra de a me da nka wo de emfa mo efie na wo kofa akora no ho no na efie ne ba bi etina osore no onya adware wie no okọ ehwa no no omkoye aduane di ombetena wadi nkomo obebe fie na nadwo be 12 sister bi won chen ho na ekọ afuom ba no amama aduane adi bi won so na mafra maame no wasend miska wo phone so sata manyim nti no maame asend miska na me de aye aduane nti se me di se me de okofa abayo na de na emfa na ho kola no so crime ne say like bia okofa abayo no wo na kwaka wo mu ade se ne sentina because wanya girl fofa no na girl no wan sa wo be fa wo nti no sana na o maame ka se ndi na minim se one ne wo ho no mansa but sana o maame ka se wo hu girl na ansa na o be fa me nti ni samehwa na mintimi a menko simi ka kire nse okay na me ne girl ni mienu no won hwom no onyi ba ko o ka kire be ma no me ka kire no se umu se wono di nkan ho no mansa na abefa me de ya ade nti na abefa ne manye mo wie na afi na umu wa me biem nti na me ne girl ni mienu hwem na yi ba ko ana o se girl no no ope girl ne so awanti min na antena ye jaye ye kire ne kura ne jaye 10 years ni wa fa ma be sis one ba ko kura wono so ntam ati ope ma oba yiase adakoro pebe hu wo ase mepo ne yade sa pepe na obekwa party ase ko hu ba foforo obekwa akoji obi hu amwan obekwa ko hu ba foforo the same thing entino enu na ma montem ebetete ye no okay na wo sisa wo niam free oba wo ma me fie na o trenen o kase onyi skant one so a trenen sa no obo wi a no asa ba Akoma FM so wonim de na ne sa man timpa afede na bolo na ye too much na papa m so wo montwan ma ne nkumi ansa na wo wi okumi wa bekase wonim de ya wokum nti memra na ma me jaye na woni ne to aye nyina so wa ma uska bi afako didwa like fa didwa wo de betonton ne ma wo hye wudwa anye bi da ba cho de 2 years ni nyina nti na wo te fie ba cho de odinka o ma me 200 Ghana de ko fa seminar no so ebia ne so de ye mesade bi asa ye aduane okofa gande no wo mu ambie mu kra nti ma 200 Ghana no na endorse nti no Akoma FM. okay so say akura no dey face saying 26 November no nya 11 years hey ani so anyini say wo face saying wo 30 wo 30 years and akura na nya 11 years aya opapa behwe no otumi kwhwe opapa be 2 years ni kura no wo hu akura na ni mu kura da ye bi last year ye bi a school no ana 1 January no wode January no wode na 17 January ana wode 20 cities ni books 6 exercise books 6 e buy no kro buy na matoto akra ni books no enyina wi am na kakakra bi Akoma FM ni books exercise books 6 ne buy na buy akra wa hu akra ne kra ti be 2 years ni de wo hu akra ne kra akra no ba na be ma oye be ma oh okay enti be 2 years ni no first ka ma ye ana wo hu na kra no ba de ya wo discover kakra 6 years ni ne de ska wo de abanyina ma bodate no wa say 20 na ba to asom prince ana 50 cities abato aso ba ko pe no ano no oh enti be 6 years ni what the 101 say
20 cities miensa 50 cedi baako. Oh, 110 cities. Akoma FM for 6 years. Wabra what's hene? What's ashrewa ho no makofa oba ahwe ne school amene. Efijase ashrewa. Ana musumuti efijase hunefa. Okay, crew. Emunche. But 6 years. Ana wo friend na wose de an. Temu betimi akoni fie wose de an. Ya din kan akọ. De akoto wa no masambre man nanim. Ama na ewe muwa. Me maame ame akwa me de akoto hɔ no mrante ahenanim afrɛ wɔ ya ne nyinaa ne maame mu nyinaa trase still na wa mu a ɔhene na mrante ahenan sɛ wɔkɔ kan ekra no wayɛ no nti wanka na asɛm bi ya ne reasons ne sɛ ya ho pɛ sɛ ɔbɛhwɛ akora sɛ wugya no ana wo susu sɛ akora ne nya ne dia ɔse die nti ɔno ne nyina so nyinaa sɛ akora no yɛmfa akora ne ma no akora no susu no wadi nka akɔ hɔ no odinka ne panin no kɔ hɔ no na ɔwale ɔba ɔne ne wo yɛ ne gyae no ɔba ɔkɔfa no so ɔba ne sɛ nkuko gu hɔ no ma ɔsɛ akora ketewa na saa tam no wanya 4 years na panin so anya 6 years ɔsɛ nkuko gu ɔno ne ma ɔhɔ se panin no na ketewa no rum no ɔbro wɔ nti nkura obi aba ɔsɛ ɛhɔ no ne bɛn hɔ no nti wɔn mo ɛkɔ hɔ no nyina ba wɔn se ɔba ne ɔman de wankɔfa wɔn mo ade ɔmo ɔba ne yɛ wɔn mo ne de Obane mana ye bibi kura no yesi be ma ne ba Akoma FM no de ahye nkura no no abo me ma ne mu ana ma ko fa nse me meti ase me nwu ya de me ma ne nkotena ba bi sa oni ni wo mienu ba ko me ma nkura ne nkotena ba bi sa ma omo enye basasa ana me ko fa mti ko fa omo no ana otika mu na brother bi we ho no brother nso one ntika ma se mo kan se nkura na ma be fa ho mo abefa akra no no akra ne behu n'anim ayesa akra na agba kokra na ne sika nso de wonya bi opa wo ye ya wonhwe no wanye ye nso a wonfa ho kwakwa usunu wanyini ana pacho ne picture wa hasa o wonfie be san Akoma FM 34 35 wo first born was saying pacho say wo first born was saying or 29th March no wanya 13 years no nya 13 nti who a first born na won fie saying no me ko 18 first one yes second one o first one na wo ko na me was 17 na me ko 18 na ka 3 months no nya 18 years and na what the wo first born no and na no ko wusunsu be wo second one no Aya Akoma 87.9 FM nti school a woko ene bibia wo ye bia no Akoma FM wochina nyame adoma mo be ya wade yi bibia se akora ne be yale e beta adurama no se obe de ni nyina wenim ho hwe okay so obe shampa bo obe sha atare wenim ho hwe nti se dia wo hwehwa ne so onye dem ma wo mi nya bibia nti on dia me hwa ne se won hwa akora no okay Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumedie no enti kwakwa wusu se de etie bia ye befre no ewo asem we mu de etoso ye ne trans ye befre kwakwa wusu ne yetie ono so side of the story de enti na wawoba na ompese obehwa akora no for the process yes ni akora no Akoma FM de enti na ompese obehwa no na naire ye ma mema ne pakum capsules no pakum de mama ye say ye pa no de kum no nti no ane say mema wa bo adabrido yes ro wuhia pakum sanso ena Jenike 442 okay eno so ye ema aduro eno so ema esiesie wo baabi ho ema hote na na wurema na eho aye kama yo na eho aye kama me kwa ma ne somra ye 03 2249803 50322498036 0322498037 within the baby afefre William ma papa bi mo o be ma de find you I think I jabo ha me boss me bi ni re ma mo abaso eduma pa mo di ma santuma ina ma Ghana na so ko dem ma ntia no Master Joe, on sweet you for one Kodipo Quatonsi, my Cabay, and Yemia Bayas, if you are Casay, and then your friend. Never dear, wouldn't I walk up at the plateau? One plank, I want to. Yes, so, at the one of the Sunday edge, strong. If you have the one of this, I know the other way, I when you want me yesterday. I was say we have no if you say one man pass and put the water in ma you go buy your food in any way I didn't answer for any yamma
simple. Ọba kò sí àmì dájú àti kò ń tẹ̀ Ghana fún mi. Yàmi nsọ̀pá wídí ní bàbí afẹ́fẹ́. Maa kó. Mìíràn. Mo nìdíra ní John Boy nídìrẹ́ dùkúnà tí n tí wọ́n pẹ́ sí ìkúnà president. John Boy yà gbà. Yàtọ̀ oníṣẹ́ àwọn ọ̀bẹ̀jà fún ọ paa. Yẹsẹ̀ bọ́ọ̀ ní kéye di yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn. Mama àǹtí ètìyà ọ̀tẹ̀ tí ètìyà ẹ wà wà dé àṣẹ. Èyí tí wọ́n bẹ tí ètìyà wọn àkúmọ̀ ẹ̀ fẹ̀mú lò. Àǹtí ètì ẹ̀rẹ̀fẹ̀tì nípa fún ètìyà ẹ̀ yẹ ẹ̀rí nàkúmọ̀ pìrìmọ̀tì wà tí ètìyà. Ọba ó di ṣe ipa wàlẹ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ́nà mẹ́mẹ́ yìí tí náà ń ṣe ọmọ sọmọ wàlẹ̀ yìí pẹ̀lú jẹjẹ ọtún ọ̀wàlẹ̀ yìí. Àánú ọ̀dẹ̀ fọmọ bẹ́ẹ̀ máa gbọ́n mu ọdún bá tó ọbẹ̀ wàlẹ̀ náà ní kọ̀tún àwàdìyà sí ẹ̀ yẹn abo tẹ́rẹ̀. Ó kọ́ ẹ̀yà yẹn ọ̀wádìí ẹ̀ bá ní ẹ̀yà yẹn ọ̀wádìí ẹ̀pọ̀ náà ọ̀yẹ́ sẹ́yìn. Yẹ́nì wọ́n yá sẹ́ni kàwádìí ẹ̀ yẹn nǹkan ní ní ọ̀bẹ yẹ. Ẹ̀nà mi pàpẹ́ so ẹ̀ bí wọ́n yí ní kakra. Ọ̀dẹ̀ fẹ̀lẹ̀ fún ọ̀nà mẹ́mà náà mo yí bí bẹ́ẹ̀ bí mo kọ̀ fún àmọ́ bá wa kakra náà. Wọ́n ní obi yẹ firi koraa na àwọn ọ̀yẹ́ abom kakra. Nti náà de nse bi ní ade bi ọ̀hún ọ̀rẹ́ náà ma ọ̀bá no so ẹ̀mfẹ̀ nti ẹ̀bẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá no ó ti ní wọ́n kakra náà bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ gbé náà nkọ́ra ẹ̀nso na wọ́n wọ́n mu na ọ̀bá ní àwárí ase bi ẹ̀ ẹ̀ ahọ́n ti kakra mẹ́ta ase. Yàmi ọ̀nṣà wídí ní bàbí afẹ́fẹ́. Máàkù. Bẹ́ẹ̀ náà. Máàkù maame mọ́ wà bá so ojúmọ̀ pa àmọ́ yẹn bọ́ àtàntìmáyì yàmi sàmù pa na apẹ̀sẹ̀ wu àtẹ̀sí bẹ́ẹ̀ ni ìdìmọ̀dù àbẹ̀pọ̀ nyà ń sẹ́yìn so. Máàkù ọ̀gẹ̀sìn na ẹ̀bí ẹ̀ náà bẹ̀ bọ́ bàyẹ̀rẹ̀ ahọ́mọ̀ mu a bàyẹ̀rẹ̀ amọ̀ àdẹ̀sẹ̀ na bọ̀kọ̀ díẹ̀. Obiara nsu a obiara nsu ẹ̀mba fi ẹ̀mẹ̀bọ̀ àmàlẹ̀ wà ní wàá fi pampampa ẹ̀ náà ọdún wàá sọ̀mọ̀ abẹ́ àkùnmọ̀ mu nsẹ́m sọ̀mọ̀ nkẹ́rì ma wọ̀ na ikú tèèkì o ikú ẹ̀ka ẹ̀kọ́ na ẹ̀nà ikú aba náà yẹ bẹ̀ ká asẹ́m a wọ́n tu ẹ̀fẹ̀gàn Máàkù fún yẹn sùn ọ̀sẹ̀ ọ̀gẹ̀sìn na n'adì náà ká fẹ́ ntì òyìn ẹ̀sà ká kéka náà ọ̀hún Ghana fọ́ máa ní ti nù ẹni buaseɛ a wɔn bɛ fún náà na ọ̀gẹ̀sìn na ɛne Ghana fọ́ máa ní bi yẹ no na Máàkù second story no Ghana ban tó ọ̀yẹ́ dẹ̀ nti Ghana ban fọ́ mìíràn bi a ma sẹ́ oní ọba ada na ẹ̀bá bẹ́ mu na wọ́n yẹ wọ́n adwene sẹ́ wọ́n hwẹ́ náà yẹn tó nkọ́tọ́ bi àti ẹ̀sẹ̀ ti yẹ Ghana ban ó ti ń sẹ́ sáà mìíràn nana because Ghana fọ́ mẹ́ẹ̀mà ni bi a ẹ̀wọ́ bọ̀ ne ti tó ẹ̀wọ́ sẹ́ Ghana ban sáàdì no ma gbọ́ pé wọ́n máa kàwọ́. Nyàmí nsọ́ àkwẹ̀sí ẹ̀wù àwùdí ní bàbí afẹ́fẹ́. Nínú àwọn akọ̀sí àbápá bí. Níwà pápá bí. Nínú àwọn maame ẹ̀ma wọn ní ọ̀dẹ́jà fún wa hàn náà di Nàìjíríà mú di ẹnu ẹ̀sọ́ yẹ mi pàpàpàpàpà máa sọ ma sàtí ma fún kò fi àṣẹ lẹ́tà kò tì bá kò fẹ́. Nínú àbá náà kásá no ẹ̀nà ní mbẹ́gu àṣẹ. Dáná wọ́n kẹ́ náà yìí nyinaa mi yẹn na mi sẹ́ yìí nyina bẹ́ẹ̀ di àṣẹ mọ́ kẹ́ ni ẹ̀dẹ́ dodo. Na kẹtì mẹ́mẹ́ n'anim asẹ́mu a akebe wọn sẹ di ẹbẹ yi kẹyẹ nukú ẹ̀ n'asẹ́ nyẹ nukú ẹ̀ asẹ́mu yẹ susu yẹ ẹ̀ n'ẹ̀dá hɔ nom no so ẹ̀nyẹ sẹ ebi ọba de gu bẹ́ẹ̀ma bi hu fi wọn nfa ọhún tọ́tọ́tọ́ yẹ wọ́n yẹ yẹ ọtí bẹ́ẹ̀ma ni yẹ bẹ́ẹ̀ma ẹ̀nyẹ bẹ́ẹ̀ma yaba bíi abẹ́ka wo diẹ ní òbí ẹ̀nyẹ mu nti aseɛ rẹ̀ ɛna wàtò pia fẹ́ ẹ̀dá ẹ̀ no nti esi nneɛma no bi so bẹ gu bẹ́ẹ̀ma bi ẹni mu ase a ẹ̀nyẹ wọ́n adi sẹ bẹ́ẹ̀ma no wọ́n ti anansi mama akoso ọtí ẹ̀jẹ̀ mu no ẹ̀nyẹ wọ́n di sẹ wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ma no mu sẹ n'anu asẹ́ mu so yẹ wọ́n di sẹ deɛ wọ́n bẹ kẹ́ntẹ́ bi deɛ yíyó wọn no bia nti sẹ sáàtẹ̀ no wọ́n bẹ di fo bebrebe ẹ̀nà yẹ wọ́n apayẹ sẹ́mu a wọ́n kẹ́yìn wọ́n wọ́n hàn ká so di ama no ẹ̀nam sẹ deɛ wọ́n kẹ́yìn yẹ lukọ eti ẹ̀nà ẹ̀fẹ́ wọ́n àwọn fa no nti ẹsẹ̀ yẹ nneɛma bi na wọ́n susu tu ọmọ wọn fo pọpọpọpọ ẹwọ awadeɛ mu ɛnna yẹ nua bɛn yẹ fi ɛsrɛ no yɛbi ɔkɔkɔ atami kɛtɛ ne ɛnyɛm na mi ba bɛ kakyɛ sɛ hwɛ ba sɛbi wọ́n fa wọ́n yẹn wọ́n pa so àná akẹ́kẹ́ so no ọ̀fọ̀kọ́ àtẹ náà nínú abẹ́kùn ẹ̀ná mi nyina nìfa wọ́n wọ́ yìí a ẹ̀wọ̀n ìṣẹ́ sẹ́mi ní ọba kò ṣe pàpà bí nà mẹ́ka ẹ̀ṣẹ́ sẹ́bi abẹ́ṣẹ́ wò bá wọ́n wọ́ bẹ́ẹ̀ di ẹ̀ṣẹ́ sẹ́ wò hwẹ́ no bọ́ọ̀bù tí wọ́n hwẹ́ wò bọ́ mẹ́ni di yìí àdáṣe wọ́n bẹ́ sèré na wọ́n hwẹ́ wò bá wọ́n bẹ̀ sẹ́ wọ́n á bẹ́ṣẹ́ náà má bẹ́ẹ̀ àkyẹ wá sèré nti ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ma ni wọ́n bá wọ́n má bẹ́ṣẹ́ ní bàtẹ́ yà yẹn ní aba nso bẹ́ẹ̀ nyẹ́ bìbí ayẹ náà nso ẹbí asọ́pọ̀tò kàkà mi dá sí mi ní ọba pàpà bi. Nyàmí nsọ̀fà kọ́ àtàwọ̀dí ní bẹ́ẹ̀ bí afẹ́fẹ́. Ìdílé de kwabla de bia nsa. O ka sɛ abinci ma sɛ chin ka so ma yam. Yiri ne papa. Ha. Ya o. Ya da o kai. Ya su di ka kwa yi ya na yin di. Yiri da bia ni ka o. Amma ni ti mo. Allah se wo ni mo. Eme. Ebo ba ko kra. Amma ni ti ba kwa fia wo. Kwa fia ni ni di o mo ye dai. Wo mo pe. O da me ba be so shi mo. Ne da dis ka ka kra kai. Bi ti ko shi ni bi e ma ni pe. Obi ni da ho ni wo shi a. Tí o bẹ ṣe ṣe nínú ìtọ́nù kó àmì kó o tó fi ìpàdé ọmọ ẹ̀dẹ̀ ìbẹ́ tó ń
I can't be clear. What come into our big? Let me come here. What are the trouble to say vacation? What not what can't from what I write the way and then the other. So we are now going back to the Bambayam. What big thing you Baba for Friday. And can today, could they hear it? I'm not in your body in the middle of it. Exactly. You know about the Yami Ensha, Papa, we didn't baby a faith. Good afternoon. Good afternoon. Oh, Marco, in fact, I'm going to go with the other and Marco. Now, Takama can say, and then I say, a community, so we didn't have them, but now we are thrown up with no one number now. Akoma I not there. So, I'm trying to be kind of, I don't say, I'm going to be kind of, kind of, and then he says, I'm not going to be so that's it. It's a number of by way, not to put a some buy a car, because I'm a number. So, no last case, so, no friend, Damano, no, Yami Ensha, Papa, die with about hospital, die with 360 capsules. See, dear, and young to cheer drum a patch or when you be any sissy, and want to know now, personal now, so just say, I want to tell you, dear, not cannot to where you're sharing ye. Money die with 360 capsules. The money die wood ultimate, Nakatran say, oh, yeah, one friend to cheat, the home baton and I bedo say, but if Master Shop more, and yana, Upe be a fair, die with about hospital, I was 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na Emma Onsanka bi we dini baby afrefre hello we dini baby afrefre hello and to me and so Alaska Star Enterprise original wallpaper in fie no ho enu tie na wallpaper papa ya just say kama na the designs the colors no ejejemu afebo na de tie na tie Alaska Star Enterprise wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza will be Prudential Plaza no Alaska Star Enterprise near original wallpapers near friend 055 411 48 hello your mom make us Obama baby come by now or be a diner with January Obama eri yan sapra udi kuna sama bani ya bet mo aka ma o ya the me da sema me Janika 442 eye ma oba wedro num bi ven capsules there obi anim sawo dwonso na wa ya se eye wo ya oba bema num bi bema Mr. Prostrate no ven capsules na beboa wo metfagin boama moja dia frisani ye weni pedre no motu asedwe review fa na amro kosi form da na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumade agudi form ane mema mo de eye metfagin rocker ewo Kumasi Alaba Abu station on School House and edi ehwen mu frɛ 0248 50 0248 Number one sanka be Grace Gifted Back Clinic and Laboratory Services there will be anim ye mami Grace Board to see a ka hamadia and na mami what ya say ya there be na hawo a stroke, diabetes, hypertension, so also so typhoid fever, so malaria, hepatitis, so kwesi awo pe kwesi bema